Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Ama. Fatalfatu, mai ateroni sila. O tapa ina le bang fa acti se fa tuanga is a tuanga ni fa salanga. E ma fai ona fai fai pura pati maori e ma fo mai le hakka sa fai retono le parmene ritu sanga bovai. E winga le tula fono to fa ofi mata op fa silo fenga ngare Waitangi. Le Waitangi Treaty Principles Fiafia ma fa salanga fa pivoin. Sa fa tuina suir fenga malo ila komite le Privileges Committee. Ia fa malo lo ina mostemile tu mau ia so ate ta e to luor pati maori ra wiri Waikiki ma debi nga rewa paka mo le lua suta siaso au se fa salanga ile a waile le haka ina wa ma e fai tonga mo le tu la fono to ofi o le tamata fai pule pide televo le parlemene le lava pati hana rafiti mai pe Clark sa ia mataina le haka ma sai lo ina ile peppo le tu la fono e pona muliane to e fai loro na Samoa mo fetaya e ma le tasi le vai aso e fa malo lo ai sa ma ua le komiti e ne fai pule ile fai oni a mio e se fa matau e no fa se ese mo la tu no forma fai le haka fa sanga i folingo fai pule le act e pona la tu justisia le tu la fono to fa ofi sa ilia e komiti le Privileges Committee e fa tuanga ini fa salanga e fai au saunia ia na fa tuanga. O le tamata fai pulu le act palm cheat pama o se tasi o sui o le komiti sa e fisilingia be fa ona mo fai o na alfia i manifati ta ingo ni fa salanga e alfia i manifat le pui pui e fe so sonia i mo le fa upuino so star sanga mo se fa salanga a fa ali e sui so upo le act e le fino wina le parti se fa salanga o se fa le pui pui e sa madana o e tilo inisio o wala e tilo yaim. Ina o siningia pe o tilo le pati o ni fasalanga de fale pui e talia ina mo te e faia. E sa faalia le suisha upu. E la tu te langolongo ina le aia e te e file muai ma faino la tu sui e tu tono le parmene. Wa awa e tunei e ni sila isa tunu alus fultonu le tapa ino Israelu ma fatunuina. E fatanga isa palai ato o tov so sani ma e tunu fafo e awina tu i Gaza. Faalia le ministar vai fafo va vastamane Winston Peters. O se mele ono sa ia, ono le whaitau vai aso poloka ina Israel. Ia so se soani mai i tau nuu i te ngatayanga iaim. Ma lapata ia maro o fatasi. O le se furu whaafe o pepe o whaafinga ina o safa. I ni awhia ngonga le pae e Gaza. Ma mo o mia le tau nuu o nisa palai o soani ti tonu o le fasul valu i tu la. Peritania, Farani makanata wa whailoro la tu le motonu. Ma longo ai le whailong tuso le vai fafo Peritania, David Lammy. I le latu parlemene, o le tau e Gaza, o atu nei se sila asanga fōpōngi sa, ma solo ia e Peritania latu talanoanga mo fata o inga ma Israelu. Fali e Peters il proclama le morning report le tioni sila. E u lama le tūlanga o iei ne, ona sa amtaina i whainga whatu wharavula fita whaupenga ina, whatupa wharavula vere Hamas. A e mo te ngate o whamautu e Gaza, o le ma whaina toi ona sa ia mawhitianga. Ria ta wai, o le whaua wino le tiri vaino ne soani ato o tō o levon tau ona mai e whatino. Ma se tūlanga e ao ona iei, o le awai leo malo o whatasi i le tiri vaino ne soani. O lo te te foi New Zealand whalau tili nato whatino o whawhita a Israelu Gaza. O le utu wala au malo awa whaso e sa e se whai porokiki i sauringa whai tele e mau tinoa le avea mapongai o le whate ai mani ngā ruanga pe amanino. Le tau vale ai o le whare whai ngā ruanga e pe ona whaari ai e salo i a whapitoa mō ngā ruanga. O se tangata whai ngā ruanga Wellington e sa ave vela wheu po inga mawao wasamana i Winston Peters. I le whailo inga manau tūstala wa wheta iai masele e fiolon whai ngā ruanga. E whai ngā ruanga mō le malo. O wheu po inga whaamanu alotu sa whela whoa ia o whaamatalatala e le minsta o whela ua inga o na whoafi ia le orno se lau miliona tala o whaapenga whaapopo. Mō le whaalabru tonga, i le whailo inga manau tūstala, i le no whanga whaatalin whoafi, i Wellington, i le te mo le piso tanga te wheo ai li tae ao, o le sorua. Sa whaau i la vea e le ali, i le whailo inga manau tūstala ma leo tele, o na ia tua i aile sui pāre mia, i le tele no i la pisi.
O le tangata sai a soina se pepa wha mauni o ia, o lo mātili tila ma le ngōron wha whainga o le company engineer a le Tonking and Taylor. Sa wha amatu o le company se wha atu e senga i le whaia. O lo whaia i eisu e suenga, i le leina tusai ma ta iala o amio taha pulea, mai le tani ina ni amio e leonga tusa, ma le ta iala. O le vesi wala ngai se numero ni fesilia winga i mea mawhai, ai pe le mawhai foi. O ne tau ki tala i tangata pe a malolo mai mga ruenga. Ai o le tamai tailo i whapitoa o ngā ruenga Jennifer Measles ai longo, i le porkalamele checkpoint le Lake New Zealand whapea, e paule te mea le mawhai o na a fiestanga te whai ngā ruenga, pe a whai, o lato a mio e whaia, e le eisi so tanga lea ma lato, whale whai ngā ruenga. O se whale mai tūma o te whiti o polo misina i se wha a tufunganga o tau singa fōwiru silio na le wāmanoa, mo tangata turisianga i atu iai moni tōng whitinga whafo mai mai lelo rangi atoa. Ma tēnu nei, o tau lai mai le lato wa ai ani sila. O le li officer sili whapito o tau singa whafo mai le Pasifika, le Pacific Specialist Healthcare po le PSH, Pamish Kuma, o i whalia, o lana whale mai, o talia ina nei a ngase kiwi a winatu iai. Sa ia lungo i le tōni sila Pasifika. E mawhaona lato o whoina e tōng whitinga mō whatu whai ai matua sili. I le nā sina tongi lai kiki e iai bea whatusa. I tu tongi e whatino ai i whale mai tua. Nei i New Zealand e unoa lea ma se whata Itali. Ma i e wharia foi, wa mai ona lato tonga whitia umai a ngase fiti mari tulangi le Pasifika. Ma olo i ai foi a wanoa malelelei e tele toi tau tonga e whaia. Mari te mina foi lea o iai fiti, tonga fitinga, e lato te ave iai ngase, i leisi vai aso ato, e pule lua vai aso ta foi fiti. Whare e kuma, o lan whale mai e mawhai ono foi nei tonga fatu, e iai le coronary artery bypassing grafting, po le CABG, se tonga masani mo fatu te tongi pena ali tu samale, luasu tasi afe, tala New Zealand. I lungo reo pengo ai inga fatino le policywise.go.nz, o tā wai, o lea o tonga i le vāle limas furuafe, ma le fixu ma le lima afe tā la New Zealand, i le tongi whaiai, i whale mai i tō nei, i New Zealand. Tā longa o iai loa i ne o le tamo e whasa sao po le run it straight. Sa fuo e whaiai le malai le Williams Park i mange reo genani sauke, au ki lani lea, ua whasa ina ne, ina ua le maua i la tō e wha maua poina se pemita, ma le fono wha tonu wha aloto i whale sa la ngā ini atunga lunga mora saonga le boom. O le tā longa i tau whai tāma mo e tangata e tō lua i sao sawa e iai mwha whito ai leisi. Ma ua langaranga ai papolenga i saonga le mu ma le whito ai ulu ma manu o whai ai iai. O tau anu o Nick Bucklich o te te fono le fono wha foe wha aloto i whale, a o te huhu ma mangene sa ia longo le vanga o tala le local democracy reporting. Sa te te e fono wha foe i le tā longa i lungo ma fuanga o saonga le mu, ma le ola maloloina. Ma ia wha mauni ai le se tarasanga alo ia sa whaia i le fono wha tono le tauranga tele o kilani e i la tō sa tāpena ina le tālonga. O le tālonga sa fufu e whaia i le malai i le asona nafi. E le vaso nei, sa tele i ai whai tionga mātungulunga i le matianga ola maloloina ona o le tālonga. Wa tā maule tūlanga Patrick Pellegrini mo i la tō tangata o fuina le numero se fulu pito siliona le kapi, mo le tāmana sanga o le tupala kapi Pasifiko le loafe ma le no furulema. E au noa mali loina tele ri tō tele, Fiafia le kapi i fiti New Zealand ma Australia. Ai o le tamata alo i erun tupanga tonga, o tā mawina no ni tūlanga i laula kapi ale maana Pasifika tanu mai, o na mua ta alo i la matanga ni tu sanga. E ulawa ina pōpōro na foi tino pe atu tilo iai, auri tu aingo te alo i lungon malai, o tā ina i mata le tō tele. E le ngata lavo le loto i whalo le moana Pasifika ia, ai whapena matua mai o le au. Ma ua ave ai ma se vai ngata o telo le au, e piona ave i whani ne engor whaia o ngā whaurulu ta whalongo tana umanga, o se tamata aure whatino na mata whaioi, a o ina ni ta alonga ma whaale lea tili le tele o mea ila na ta alo. Whaali e whalongo, o nori tūlanga le lei tele o iela na ta alo e whoringa mai, wa whainga tā tele o na ave se o ia mai le au e te o lus funtolo e whirwhiria, i aso ta alonga. I le whaiunga le vastolu ai o Pellegrini sa ia uli ina ni ta alo sa whaia na maana Pasifika, i le lata aro se so ma le afa ia Jonathan Taumateine, a o lato whato i le loina le blues mos nei mo le tala anga o le talonga. Ma naso nei, o toe whirwhiria e whaalongo i le to olu o te ki au tua le ta aro so o le iwa ma le fulu, mo le talonga ma le Chiefs e Hamilton e. I le mai ai o le whaitau se fulu o te usango wheupo inga whela foa i le fusu anga e whaia,
Ai wa wha mautui na nei o le fitawinga le wa Sunnyville Williams of Paul Gallen, o le au lava na wha te unui te tonu le mai. O le asu sumara wha iulai, le sa au nā toi e tātou tala na nafi, o le awhi tau iei nei tama longa mo moe le rakapiliki e wha pema Williams sa ta alfo i le All Blacks. O Williams, e tōtou sanga e lo toi stepu i tonu le mai, taru mai no wha ina li ta sanga e wha, i le to yoti le la fusuanga ma le alo Samoa Kiwi Australia longo ai wha plenga Fifiloi, MMA, Mark Hunt. E na ole paua ilo le whaia ina Williams i ana wha maumongo fusuanga wha professor le na matatia iwa, manu malo tasi le whaia ina. Kalan, sa lau lo tele le kapiliki o sta mata alo malo si, sa muliani ta alo i whaia plenga ila na matatia o iei neris fun malilima, lua whaia ina, sulima man malo tasi tusa. O Williams e whatou sanga ele ki te a Gallen, te wau e whewa i a teia, i le popo o le a iei tāmaru sanga o le fusuanga e peona sa avea, ma vai ngā whiwheu o whiu tena inga i le vau, punenga i lua. Fusuanga wha professor masane te 12 minuti le tāmaru sanga tasi a o le fusuanga, o le a te 2 minuti, o le a tau whai maua uma e nei tama fusu e tō lua i le tai, milionga ka la. O se tasi o panga wha popo le po, le a va i ele tama fusu ni sila Devanika. O toi teli le mai mo ste mo telu mai ona fa moe le alo sa mo Australia chai o petea le champino lo langi au panga le IBF ya January Manuel Neaso ya ile file mo mar fa maoni ya ti oe Ua mawhai ona au ina atu le tala o le tau Iaso Taitasi ona o le lango mai a le Pacific Finance Limited telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Ua loa le tautua le Pacific Finance in no ngā tupe mo so se wha moe ma liu, whai puiponga, aso whanau, sa whai whai ngā malolonga ma so se wha lawe. Apa lai nei loa le pacificfinance.co.nz pe wala au le oval se lau fitu whawha lua fitu e talo sanga sauna no ngā tupe i le bao le 5 se lau tala ma le 2 se furu hawhe tala. E lua minute whai lau talo sanga online www.pacificfinance.co.nz a tasi le tulai whatali e se tali e iai ai inga whabitoa pala au loa le Pacific Finance Limited ile oval se lau fitu whawha lua fitu. Oval se lau fitu whawha lua fitu. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa. Kasilima iwa kolu amo. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le agonanga le sebe mawai o loa ananga tae peo TV, speaker JBL, telefoni Samsung, moenga Sleepwell, City no 4, pusa aisa ma o loa o ngā i leo mukuka. Maua foi o lotu aisa, vai tau mawha maisi. Tutongi i nei New Zealand e piki lau ai ngai Samoa. Fausotai mai le Facebook po le Instagram a le Sapa Pia Samoa, pe emaili mai i le buy@sab.ws. Sab, lau fale o loa numero tasi i Samoa. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ino le whainga o nifo e whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road, Manukau pe bala au le lua fitu ono whawha. Lua fitu ono whawha mo le Shine Dental. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāte lumaga i maguia! A whaia sa ili la asanga fau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai o e imtata e sese. Maua visenga fau fale, vali fale, palasa, male soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano fo mau masiti seni New Zealand o loo halala i au kilani. Le sitala nei loa i le OCA i le go.oca.nz/apply po le vili mai i le ovar se lau o no lua valu fitu tasi.
O Varselau, ono lua lua valo fitu tasi. Ua na ole Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilangu ngana fitu aso le vai aso. Faitauina le upo le poto no le tautua matavela linga fusi and Sons Funeral Services I mangele ma Samoa. I taimi o mawhatianga ma whaanoanoanga ona ole maliu. Mana tua linga fusi and Sons malana au nanga ole a wha ma avenga atu mo oe male a inga. Wala au I le telefoni lua fitu lima tolu o fitu. Wino le upu o le poto mo I tātou le nei tai au. Mau mai lea I le tusi al pata oto lona mata upu e lua sifururua. Ia siri le manao ina ia tau le lea e le manao I le oloa e tele. Ma le anga le lei. Ia siri le manao I lea I le a rio ma le aulu. O le mau oa ma le matiba la te ptai ai. Na whaia I la ua uma e le ari. O le ua wha au tauta, na te iloa atu le leanga, ma lafi ai. Ha o e ua wha ingo fie, e o atu pea I la tau, o na wha asalaina ai lea. O le tauwi, o le wha maua lalo, ma le matau I lea li. O le o loa lea, ma le vi inga, ma le ola, o mea matuitui, ma mai lei. O lo I ai ia I le ala o le wha pio pio. O le tausi o ia te ia, e whaamamau o ia mea. A o ia I le tama e tusa malona ala. A o ina toe ina lava o ia e le te a ese ai. E pule mau oa I e mātiva. E au ona fo'i le no mea I le ua au mai ai ana mea. O le walu lule a mi o le anga. E sele mai ai e ia le mala. E wha umatia fo'i le to'o lona ita. O le ua manta lofa. E wha manuia ina o ia. Au ai po ai atu e ia ana mea e ai. I le ua matiba. Tuli ia le wha tau wemu. Ona mawai atu ai lea o le whinaunga. E tu ua fo'i le misa ma le wha maina. O le ua manao I le loto mama, e matango fie o na lau ngutu. E whai o ia ma woa le tupu, o fofonga o le rii, e leo ina ai e ua popoto, ai whai wale ina I, e ia upu a e a mi o le tonu. Ua whai ane le pai e, o lo I whafo le leona, e whasi o ti ai au I malae, o le ngutu o le papine ese, o le lua maua lalo lea. O le ua matua I tangia e le alii e pa u o ia iai. Ua fusifusia le malea I le loto o le tama. Ai whate e se ina ai ia te ia I le sasa e aoa iai. O le ua pasa ua le tangata mativa. Ina ia whaatele ai ana o loa. Ma le ua fo ai atu I le mauoa. E ua I lava I le mativa. Ua I mai ia o talinga. Mai e whaalongo mai I upu a e poto. Mai ia e matua ma fau I lo poto. A wā e mātango fie pe a whai e te tausia ai I lo loto. E whātau wina whātasi I o lau ngutu. Wo o wa o ao ia te oe. O oe lava. I le aso nei. Ina ia whai le li mō whātua tuanga. Wo o le tusi atu ea ia te oe o mea sili I whātau nunga ma le poto. Ina ia o wha I loa ia te oe le whaamaoni o upu moni. Ina ia e tali atu ai I upu moni. E au mai ai nisi ia te oe. Au e te whaoa mea le tangata mativa. Ina ua mativa o ia. Au a fwoi e te whaasa wā I le whaitotoa le o ti ngā. Au wā o le alii o ia nā te whaia lala tau pinaunga.
na te pasi o tia fo'i i lātou o e pasau wā ia te i lātou. Aua ne i fe wha awoa i maritangata i tango fie. Aua fo'i lua te o maritangata lotoa. Ina ne i e wha o ao i o na ala. Ona maua lea o loa nganga i le mai lei. Aua ne i whai o e maso lātou o e whetā ngofi i lima. Pe a whai o e mamoni i mea ua aita lapu ai. A whai o le aisa o mea e tau iai. Se ane mea na te ame ese ai lo moenga o e ta oto ai. Aua ne i sii le tua oi mai le babau. Na whaia e ou mātua. Wa e iloa le tangata wa whata alise i ana ngā nuenga e tū o ia i luma o tupu. Ai le tū i luma o tangata nuu. O pore poto mo i tātou ile nei taiao. Ua awina atu le upu o le poto i le nei aso o no le langolango mai a linga Fusi and Sons Funeral Services. Ua mawhai o na tu whatasia o au nanga tala whea ngai i ni tautau ngō fia tele. E fiso soni atu ai, a o whea ngai oe ma le popole ma le wheme mea. E mamori whatasia atu ai ma wha mai senga, ma wha mawhana whananga mai a linga Fusi and Sons mo a inga uma o Samoa ua whea le maliu ma le oti. Malau mai loa ia lingalinga Philip Fusi lingalinga. To ia whaapō lingalinga, to ngia si ulavea, pesusu mai i le luas fulvalu Canning Crescent i Mangele. Sipomani o Christian Family Manatua gets money Pamai atu ai whetau ino le upo le poto mo tātou le nei tai au. Papongpo le upo le poto i le aso a tai au. Pe au dia le alofa mareanga le leo lo tātou matai. Loa suputolu biru te wate ai le tu laiva. Mori whamaroma le whaftai. Sungari au ia tabai meni hea mare au pa foi ne foi tai au. Ma lo ngā lue uso foi atu ia mare munia toi foi mai foi tau tua. Sungari au le aso a tai au. Patalopo le atoru tātou tunu le au pengaru venga stofi le maro le atunu au kilani manu tutua oio atunu mau pe rama mafuta mai ai so maro malo Yesu Keriso poropa patalofa tuai talofa lava ma lord for au pa tai le tua lana pole pa so ifua lo to so ifua le olo taito leo tātou e mafuta I lungo pe au ngaru e ale tautua fa au le radio Samoa Fiafia show su tu langa foi ngaro nga ingu
Wala au si oso ya tia. Ia toi fo mai fo ia se taimi luma pe manosi. Ia leo pat si mai le pole o le Tile World Autos Limited sunga ya Victor. Ia se pai fo se tala ia anga et fo le pai unga neva ya so malanga pa lo Victor. Fo ro pa tala pa ia lo so vane o pa ia mo manu malo ka due. Ia so fo mamalangi mara sunga tai to maro no sai maro to to. Sa fo fo lo to fo nga man sa mo to mo mala on le to la tai au. Lo la van sai maro to wa sa singa malu ru ni ta o si tai to Io pe kau ia mo ko ia New Zealand birthday ya ma ko ia kau wasa mo Samoa ia le kai ia malu lu ya ma lo la ba le nga lu us po ne tai au o pa ma lo se umo le aso ia o fia po ia ai la foto yo au ma pana se ta report ia wa po ma se ta to no a bit ia fa sai tai to mo ma to no ia ma ta tita to po pesini ia on tua su senere to so se tau la le aso lu le vai aso pe utilo tabal in to pub i ba kasi to tala fa a ko tiso tala fitu sene ia awona ingalo app ka check your points scan to to fare lo amore discount pa pe utilo tabal i am to con kesi RPG e fento visio do su fitu tala to mia to la lo swafa e se tano metro na tato se ia tanga ba la veda so te kasi ia te la va i man malo o ni siro noi tudo no ya tudo sua fatuna tato sei maro numero ya te nga ba foi tato data vai aso tasi ole tato farsi dia on mato tato si tasi di matoro sta maki road afia fa lero sai a passo di full service passo fole transmission service sta tino i tato farsi dia si mato ta vale ka si si sa lo inisi per inisi mo lunga tino mato le poli list tato lowi mospoka ya maris noko nga sa preta to pupa sa pi ia ma so fain to na ita to tau o te po e wala ke wa sa we lo la varo fa so fain to na ita to tau to na so e le ni kana te sumai ma oi ka to creas que no tim cracks lo mo ia ta to ta ko le fale ma to le sa ta teni lo me fale tono ni me ore kasi te pare wo so da fa pena ita ta no fo na iso sa mo mo se so ni te patato wa i guasku tala te tongia pok malava no i pako palesinia ia ila sona e na te ai ole tato ta vari fa tau lo te la tato ta vari te to to a fero fislinga mo tato SUV mo tato hypercar nga ta freta to fo wili ta vari uma la vari fa tau mo te mona to i pa u ase kina ku fo lava mo na difi ka ko pa umasta suma to yai o snoko mal pupas o man fa pi fa pe insi mek ma ko e no ta wa fata para ma to fa na tulanga mo oi fa pe to sia palai o ne ngalo le seme to ma singa la sistema para so ta vale ile ta to fa ta vale e mo to la tine tipe ya po lo cashback ma ia ma to ta vale fo ta vale tuai o to la tine tupe e fa pe so ta vale mo to iton pa ma to fa na tulanga mo oi me telefoni o i valo fitu fa to lua o ole tato farpau tasi fitu srupe to ta pa ofo pa tuai pa peolo la bala fa so pa pe nga ki sa welo la bala senga bole fa mama mo bole o sumu tato pa sa kenen nga idunga pa umaksa to tasi to bima ka pe nga kauso so pa ali sa mo ya ko se pen la bala mo ma to le sai so la maksa to tasi to bima ka ko se tina kuio la lo pa u ile ba so mega mata mai sai titi se pa ile sai ko sudo nga idunga dua sukala pe ni amata ile va yaso ta valen de gaso ni sen feli 377 ba se pasi to sangale to tolu to sangale ile wanti apa pe ni sile ma ko ai no ta ya sai no mata tulang mo we apa pe si pe le pai mata to winsko ya su tu masinga itse tato finance of la temene tato la do o far pa nga to fole o tato finance dia me telefoni o iba lo fitasi tolu o iba lo fitasi tolu to no mena tato fisai te vidi mai mo se so sani tato fa sai mo ma kondo mori o va nga to ne tao so me ma ni fa tai la Mori fa maro mar pa tai ta pena o so vane o pa ia mo maro Victor hanga le ni ngal vengo to ne aso te lo ai pe fa so fo ia Sunga Victor helelo watala no le lua pe tasi to tolu o i o le tasi pito o Pietro di o tara po le lua pito pato lua o
tasi lima tolu istama ki rau le tautua le Tire World Autos Limited. Ia tala noi tulanga o malama. Luas pruiba menu te wate aile tula iba tautua le Radio Samoa lima iba tolu a mor por kamera Fiafia Mai patalofa lunga le apior polinga la tau ma lunga le YouTube channel ma no le pane mai ma no le tau pati mai a mesfole a tolu tato tunu. Pia lava ma puta mai le tai au manu lupi ia le li e wina manu lu ia wa sisilane e le solo la polinga lofa ia lo tato tua taluai e lo porsi fil manu le tato tunu tu asin sina o lo pena po na maua vanoa patarta no ai lungo le nei ala leo ia se e mai po se tala masile fia ai foi ai mese foi ini tau sanga ua tua na i atu i le lato soifua e ia maola mai ia e mana i po le toi te panga ia ia usi mai ala pa ponga Samoa. Ia e Fiafia le fu taimo le tai au e fa talo fatu ma fa feli atu po kala me le tu asina sina ile mai mo mai mal sisila mai le tatu atu le fu tai au fo malia so matango fie se fa poponga le po kala me fa to mo nai tu ama tua o lo tap tap ai mai mo ta malawa ia o lo fa ia pe fili mai aso taitasi ta po ia lo tiu te mangalue ngal tatu atu pe ona iai ia le li fa tai le tua o le ua toe o mai le nei fo ipo kalame ia o lo mo lunga lava le lofo malanga le leo tatu matai si langi i le tapo inga maua nei tatu tamama tina ma tu e mau ta malawa le tai au fa tai le lofo malanga leo le tua le ua nga ia tu tatu po kalame se tasi o tamama tua iva se fulu male fata usanga o lona soifua wow o kani tau sanga ai ola ma faiona fa so atu tama i lona foi vai taimi o tono lona ainga ola ma fai na tala noa ma fa so i manuia tu tono lona ai se i ho o mai level nei vai taimi o lo tu fitau fa i manuia o le tu tono lona ai o sa i manuia o le li tu tono le ai ngol tama i va su fata usanga ni tu sanga tele tatu tele le loa fc ngia fo tatu ma fo pe ai sea ua ma fuai no o tu sanga o nei tanga tama tu ni matua wa yelo la tu se fua asia le tatu po kala bel tau nei ya le afenga le malu Williamu Nansen ia ile ai o pole no fanga ila Talata City o Ellerslie le fa tasi atu el tatu po kala men leita yao ata lo fa tu lima tamama tu al leita yao sei fo manuia le mal ta lo fa tu leita yao fo ta lo po lo fionga fa fo le rio lo po e mai ka aka ni ka yao ma lo sei fo o mai oi manuia fa tai ma lo abi ile li ia manuia fo lo fionga ma fai ona e sau noa mai le malu. Iwa su whau tau sanga. O festoa fio angai Samoa a oaine na yo mātua. Ma o kai o le au whaalo ka kupuanga ha. Ai pa ia o le soifua wa ola mai. Kau fusi e sama ko iei. O pa ia po o ngā po in ka whanga wai. Kau fusi. Sa makongo foi nga makua o makua wa sa o ko ma sa fa nga ngai fa ba happy pia sola ya lo ko ma a ni si le ngo ma long ka ma e ngo John Nansen sa fa nga ba ka si mo nga sa fa ba ya onga ka ola mai e ale ka whangau ngai kau fus papki so ai kai mulwai ia nga fa solo mai e ale ia kau pai leu wa ave kai ka o fiku au ko sang au mariu lo so kama ia nga ola mai ale kau siau eu solo kama ia koki ma poele ta kapke kau si mai alo kai ka o ngo ka a o ngo sa wa o felela nga kala wa o senga o ila o felela o vai ngale selengi fa o ngai kai ka wa o le se nga maku nga kingamar kama o maku o ngo fo ya ko ya ku po ale wo uma ka ke ro mo nga wen
Ya ngā runga mumuanga ia isa whai ngā runga ia pakere. Ia whai o whai ngā runga ngā saurei o leisika ka a ingo o lo ki ngā. O kaka ngai ka muka. Ngo ia a whako ka piri. O mai siri rewe. Lo sau ka o ka whinga runga ka muka. Ku ngā runga. Se lava sau me maua. Ia ngō kau whai mai ale o ka whai ngā runga ai. Mō pakausi o ka mākua. Mākua o lo ka mā. Ia. O mālili o mākua. Au ngopo iai ka whusi. Ia whai roa lea o. Ai koe lo ki ngā lai soifua. Saurolo ki ngā awe au leo ka. O ngopo i ngā mopo i ngā ruenga mai hei. Io ka muka. Ma le mea, haru ka muka i le mea. Ia ngā whai anga i wanga. Ka mawala ka ika ngā ruenga o whawhane. Ia ngā maua ero ka ngā ruenga. Halaku le ngā ruenga. Saule awe ka ika whai le ngā ruenga. La ngā ruenga muri ala le ngai ei. Ala whare kuai o eki kweile sa e whaloloa. Hoi ngā konga ala ngā ruenga muri anga. Ia ngā uma leo o uma whale o eki kwei. Ia mo, arwa soro ale so ngā ruenga e. Kaua kuiai i haru lako. Ole mea mau altupe, ia ruenga e rua. Ia mau male mea mingi mole pia, ia haru. Ngō rua mea ngai rua? O haru a kua uma meo. Ole whae ronganga la se mea a maua kua spiri, pigi. Ia maua kua puru. Sa ia ila pale pia o la uonga i ngoe a kōrio. I ngai lea wala e alu momo. O lo whare ingu wala ngai. Umaloaga ngā ruenga alu. Ia mea ngā sa ia. Ia whasolo solo mai ale ka whai ngā ruenga. Whai ngā ruenga. Ia ngā orole kai mua. Mau isi ngā ruenga. Ia whai ngā ruenga malo. Ai kei robo i el pārangi ang sau. O kaka ten mak. Sau no o vai a keu i au ngā ruenga sau. Vai a me kau masingi hoi o. Whai e me o keu o le me ma le me. El malo. Panga orolo ka malo e ave au. Ave leo rua kau sanga o ngofo ten mak. O ngā mai me kau masingi. Maro rua kau sanga ngau ke sau o makuasi o a whingeranga o harua o rai kiki. Piko aku e Malaysia ri ngai ngō aviam. O e whāngau o ten mak. Ia usau loa o makua ea. Ia lea rau makua ea. Asa o a whi. Whea vea i solo. Ia lea rai o mai le so. Lo manguia maua le oro. Ngā whawhikai e le kukua. Ale malu. E aso lai ko kongoro wa inga a o ele kiki. Aso baba ai i ngai o maku ar kausinga o ko. Ngā whai ngō whia ngā kausi o ko e ruka māmaru ki ngā. Sa whai ngō whia. Langa e o ruka mai ko anga ke momo whako anga. Rai o mai le solai le whangua i ale sa o ruka mai. Ia i ngā sā awa ka kupuai whankiki e so whangua. E se vai ale sā ai sa wai so whangua mai mea kausi e mā kua roki oro ka mā. Ola ngā runga sa whai ngā oa ngau o mokua o kausi pe mā kua oro ka mā. O angi whakoanga se i laso. O le rei al whakoanga aro ka mā.
o le whai, sa whai pusa whai o ar kai se lau pusa whai. O le kofe, kele le kofe i, o le koko, maua uma me uma. Hau soi fuolo ka maa. Ngara ka ola mai e mo. Ma mau ai me kau sei. O ko. La se kau o loi la so i ko vai kai. Ko mo fi. O ia le kau o fi. E ma ko ki le kau o fi o me. E le kai. Ai alu marau. Kai le engi kupe foi o le paungi ya sa. Ya mo le paungi nga so o ko. O le kua o kua o loa sa mama. Ya o so ngi o le koe sanga. Ai hale vai ke mi o ya onga. E fia ya onga i laso. Fia. Le ia wa lo a onga pelela. La ka sa foi laso. Ai ko ingis ko ingo papelio. Ko la ka ngai fai. Faka ele ko i. Ya faka ele ko inga fa mer ko e ka pia va pele ku. Sa ta no me sa ta ngo ye. Ya. Ai fai ala ka ngalwenga. Ya nga sa ngo foi felela. Ma kau sia ki ngai felelo. A fele para Jerome Pascale ngai felelo. Ya. Aso solo mai ale o kula o ngai ai. Ai fai ngalwenga kau sia. E ko fi ngi o so mo yo ko fa fi. O pe ko koru o uso. Ko koru ko pingi. Ia wale ai se o. Ko ia kasi lo uso le sa pune fal pa wan skai. E ngoi a ngis. Rai soi fua mangi a rai makua inga la wa. Ai ke makua ai? O ke makua ai. E pikola i kiki a le ringa o angisi. O angi ka alonga nga e fia la vai kai mi o ira kiki. Le sia ka alonga sa ku fia o vai pele. Tinga anko kongu ai. Ai fai ia. Ia pai yo. Ku ngā me le ngai. Kokonuku. E le se ku pe mo. Le se me mo. Ngā le fura ia le maka pauna. O engi mer kongu i aso la nga e mankuanga ngi sare kongu. I fea. I ore kongu nga e soifua e. O angi mea nga whaasai e whaipule makai ore kongu. I mea whangi kula fonga le muai i laso. Oi ol mea le sa malos kere whaasai pia. Au isi me ia mal mea leo la luenga. Nga oi fua fonga le singa. O mea umanga sa whaasai. Ia, mai sia ko ngā me lea ngai le hōl whai. Ia, sa o. E ale mea kau, kongo le kālesia. Mea kau a ngā so sa, Ia. Ngā e whiwhira ngā sa i laso. Ia. E ngā ingiau siri pere. Ia. Ngā e siri sa ngā sa, se wase ngā ngā sa. Lea ia ma sa siri. Lea ma sa siri lao. Inga ua e umalalau ngā luenga. Ngā kau se sio a inga. Ia sio ka mama, sio ki ngā i lava i kaimi. O angisi mea olo ngā e a ngā i ai. Whai lolo sio ko o lua ma siau whāngau. Whialanga ko ngofo ngā vai kaimi. Sama ko ngofo i kau fusi. Ia. Ai ngā whaipai roo. Wa mariu sio ki ngā. Ia. Ngā ngofo aere ngā sio uso ngā o koe sawa. I kau fusi o ngofo. I le uso ngā loa. Oro ko mai ia. Ia koki sa iei. Ma poe. Hau ka kengi poe wa avoi. Le sai salmasinga. O e. Whangaru ngai wa kele voi. A ka kou sai. Ngā e whia ngā vai kaimi.
Das i nga vai kai mi o era ki. Fia i do ko vai kai mi ko ngolo ainga. Yo, fia ia. Ese mele ai pawal mel. Or kau alo se onga I kangwanga o se me asiska. Al mele fia ia meu. E hase nga vai kai mi wa o ko nga nga o ko la kala ka longa ia pia. I momo si nga fu a yaso la ko vai kai. Ya wa ma ko ngi I fo ngi vai kai. Ala sa o ka fa o nga vai kai mi si nga fu a. Vai fo ngi mo ke wilo. O si nga fu. Ora kai ka me fia nga wa o sa trauma ka kai parau. I ya onga ma disi scout mo me va penga. Ya ka me anga fai ya. Ka ku kai parau a pe o. Kilo mai ma ka ngai ke me ka po sa ka rua ku. Ye sia ka me foi va. Ko mau ngai ma. Iya. Ole ai yo ngo wango. O fai ko ro. Yo pe o ko fu nga me. Ai kau fai al fai nga lo nga se mo se me kau se le. Yo fa nga. O pe yo vai kai mi nga le nga lu nga fu ai pi o nga kau wa ai nga I la ngi nga ya. Iya. A pe ka rua lo kin palau. Ka rua kin palau ia. Ya ka la ku la nga ka po sa mo vo le. John fa ka simal la nga fere mal. E ka ki ala ko mo fa maru ru mo fa tu bari. E ngai kenye ma kai ka. Le anga fo la mi. E pi e ka wala le ngo William pi o William a. E to fia nga yo walo. O ma ka me pa ya se fu we a ali. Se mo ku. Wangi nga ruwe nga. Kau si sau fa nga. Nga kau si me aka mai ki Samoa pen ko malanga mai New Zealand. Le ai ku. Ora nga le fa so New Zealand. O Samoa a. Samoa. Wang yau nga ruwe nga kau si sau fa nga mo siu ai. O pa ku po ke le nga ruwe nga. Ka muka. Halo ku le me, halo ku. Mga omera nga le me, halo ya. Fau fa do le. Ye mga mau ngai ku. Ya o aso ngai ke ro ka ngai. O ke le o ka o ye sa ba ngai. O ka ngai. Pa ye fai mo ka nga so ngai. Ya sa ba ngai mo. Ya mar ko ingo ma ya va fo le pasi. Ya ko ke le o ngai ka o. E mga o ka ke la ko fai me. Wa fo sa le ya ro ri mer fai me fa le. Fai ku fa le ya fai ko ma me fa le rai. Ya mga sa mo ngai ku pe. Câu chuyện phang không? Em mo con is phang. Pi ko lu ngot phang. Em phang ko on. E ala ngi ku pe nga mo yo ngot nga elele. Ya wa afu e ngi vai kai mi ko ko ngi wo ye kun ka la ke ma au fau fa le o ke le. Ya ko vai kai mi pe afu I ai do makua mo lo soi fu le we. Nga le ngi ku pe nga mo yo nga vai ke. Le ya ngai ku pe. Cả luôn cả cái phải là ngàn vàng lấy vô cả lấy phô cả luôn cả cái phô này phải có cũng mấy cái pelo yang cái pelo coi ai lấy mà sco ya ala ve sini tama ala wo la ngai la su ya ngai fi ke ka fa pe ngai kamare le ya câu để con cái phá kaya ngọc por fan mau kasi me ka fa yo ka fa le yo ngọc por fan pi o asola I ri angi me sa yo ka fa wai ti bang nga wa ku si fa le fa ko ami ngoi fo I dia ole le yo la wa ai le lo fa alongo le lo ma fo fau
Alu wai fa ko sang. O se lu ikau le ma se fa malis au fu ile mo ka ko kanga kar ke miningi. Pe a fu ile ma ko ro se fu le wai. Angai le ya ro ma fo fa. O angi au wala mangi me ko kia. O le wa ma fu ai o nga o mangi kai mi o lo so fu ma lo inga o ko inga. Kana no ko au pe ya o me siding ka wo o mo kai. O ko anga ma fo fa le ko. Wai le ya si me mo le ora. O le ko lo. Wan mangai yo. Ko anga le ko mo. Kangia ko. Foi mai se me o ko vai vai. Yo wa. Kai yo wa ko inga le. Po la le ka le cielo que ka po ye. Ya o ma ko ye pe ya phải mấy cái u rồi mấy phải mấy mấy cái po e mà đi cái gì e a la ku no alo pe le fo mấy đó rồi le lâu có lòng le ai xin về xin cao lo pi le ko cái gì ku le ko a long pinga cái gì pi ai awalo ngalo pele sosang me akai ya mga lo ke lo nga ole e umwe malo si maleola malo I ai me se fore ko si makua ya o le singa me pe fa ka va le mga ko mavo fore si ya o le ke va ya ko le umwe lo so I fore ko si makua ya wala ka benga sa foi ya so o soy fu mai ma ku lo ko ma tingal mo mau kai in venga ye fa ko nga lo ko ma ye ka ke sa wa mo I so fa ngua wai o la ai ngo piko sili le nga ma ki va le ma ko o la ai nge ma ko ele mo I me ke le foi o so fa ngua sa ki a kwai I ka fu si anu pa ya le sa ya a va pe la ve e ke anu I kwa wo po ya e ko ku ri ma ya ya va pia ya mo man a se me a ma ye se me ko se o ma ku lo kam wa ma sa kai do kai ko o lo ko ma sa kau si ke le yo ma ko a wo Pau va venga maliu. O lo nga vai nga kuia mole. La ko. A ko inga la nga malo si ke le ye nga puwa. Moa e le se me mo ki va lo ko ma. Me kau fa ko anga. Le ai se me mo ki va. Io me nga ye moa la ko. Le ya o ye lo ko ma puaa no nga saka lo a saka kausia ma ko lo ko ma le pe a lo wa lo ko nga ye mo ngo fo mo ole kausi mo ko le nga me mo ngi or ka kausi le lai ka ke do ayo me nga le ro kai ko sal fa kaya le ko moi awonge le moi ai misil kamane wal kamale ya wal ai me ya or kari aku ngai ro ia la fuwa malu sia le fa ngau wa ai io kiu ke mau ngal venga lang failaso ia la fuwa faila ko le mangi o le me ese le mangi le fa mangi o mer makua ala e kariaku kariaku le fa mangi anga kausia ia malu ia ko akelia tatu pa anga mai la tu foi o le mai mo mai lon ka pokalame ai se ka wo lo fa soa e fi soa soangi fo ilia le nga ka ia tu ila tu o lai fe ngai male kausia ingo makua I fa mangi anga ka kaunga fa maongi ia la ko ia a ole ala fo fa mangi anga o ko anga ka kalu ko anga ka kalu o kai kale o kai ka ka kalo le o ka
wharongolong e whai au fōle o Moses. Ia. O mea le kau mai Moses. Awa ura longa e au leo ngāore. O lo kano le lo sanio. Le fōi sau soa a TV kele ango makumaka. Le launga o lo sanio. E whai mai fōi o ia isi. La me la wai fua ngā mea. Ia e whakairea rā komo. Ai lau pera kai kalo sali. Ia mo e rok whamongianga. Whamongia kai ka. Mongia la ka whangau. Mbro kai. Ma lo whaatai, lama whai uta pokala me nei taima le aso. Ai, to telo tātu paanga, e me se au ainga. Ia uo mai masa ni ula tō la fo isi da fia o le tama. Ia, sau whaamalisi au mo ila tō. Ia, me se fo ina i olo whaanga, e whai ona mori e lunga tā pokala me. Ia ua lo whai ngai isi o ainga, me se tātu tangata i Samoa. Ia wa lenga e sau mua mai whale, whaka e malanga mai ngi Sila. Ia, e pi olo soi fuanga, ngai kupupua i kongo Samoa, ma e soifua e ailo langa a koa. Ia a kongo la koe wawai mai ngau wo, ngā lua wheiroa i la aso ma lua kakalangoa. Ia le umwhai ka koe whaasoa ku ngal tā pokalami. Ai mo le ne o lo whaanga, ma sau whaamarisi au mo i la tōlu nei tai au. Ia, whaafitai. A whao silisila mai. Nei, interviewa o le whionga ngai. E mori aku lau whaafitai ia ke au lunga. Ele kaumwhainga o le whaasaraunga. Ia ro whare kua whaamunga pia o le luanga hata. Au, ngai a wō, wau kere i ropo koe. Ko koe ngisi. Wale ahi a masisi. O kākau masama ku mafuka wo. Ko lo wō uma. Wō ia kapirere uma kau. Ia e. Karo pe. Ia whamalosi au mo kou o lo whaponga mai ngai program. Muru fore ka whaafikai le whio ngai. Ma. Ie. Whai mai o kaimi lei mo kai. Ai e whamangu aku. Ma mori ako o lo whaangai. I sio ainga la wa. Whapenga e sio ko whinge. Si uso e angisi ai longa o tia saura au e whalongalonga i ngai program mangai. Ia malofa le kua sang whaumi. Ia le foi. Alofa le kua whamunga mai a kaika. Ngai e reinga umi kaika foi o la ia. Malwhanga. Whape foi le whio ngai. O lo kaurongolongo o koi pea. Ia alofa le kua sang whaumi o koto. Whaumi mai foi mle olo ngai koinga. Ia. Saifu. Alo whaafitai. Whaafikai atu o tamau le awanoa. Ia whaafitai foi ono whaamonianga. Ele au mawar whaamonianga o lewa mamu o nei asu wasili atu lea. Whaafitai foi le awanoa wa mai o le tama. Iwa sumal whaatau sanga o lo seifua se lu tau lea mo mātou. Mai se foi le mai mo sila le atu o ila atu o lea o lo mai mo mai tātou pokalami. I le tāua o lau whaasoa. E le ngata foi lea o whaamonianga. Mātou tilo ma fufua i ele iwa su whao tau sanga lo seifua. O tele nei tau sanga o tā pena ele li mo oi. Ioi, vi ia le li me ua whaia mo oi le tama. E tā ua i o lau whaasoa. E veo se lu tau mas whaamarisi au. Le ngata i whanau tupulanga lalo vaua. Ia alolo fo le tātou atu nolo mai mo mai le tātou pokalame li aso. Mo le atu elanga whaafitai tele. Ia le tāla fo le pokalame. Lo whangia le atu o lau soifua. Ia whamanu ia fo i le ia te o le tama. Yo fai valo filima le taputapua i tiu te mga luenga lo whea ngai ma whanau. Ia me se fo lo tātou watunu. Ia, le malo masani le tunu ele sili ta ino le tapua. O le tau tapua inga lea e manu iei fai valo atunu iso si taimi lava. Le no fitatalo ma le whaanono manu ile li ala na pongi. Le manu iei tiu te mga luenga. Ia e malo whaafitai, alo whangia le li ilo seifua. Ia, tari watu tātou pokalame whaafitai tele Samoa le atu upele le mai mo mai, ma le sila mai le whapoponga le tātou pokalame atu Asensina. O mātango fie, ua mātango fie fo ili tai au, ili tala whaasolopito, ile iwa sumat whaat atau sanga le soifua le tama. Ia le malu Williamu Nensen, a ua whaasoa mo tātou le ni tai au ilona sao, e mo moli atu ai se fi au tā ua,
ma se fe au le tala le mo tatu tangata se faboponga le pokalame tuasina sina ia mai moina le tatu watino ile so mo le atu lo faanga le pokalame mo to uma lava tamam tina matua le olo mo le mawina le tatu fa so nei vai ngal tai au lo fangia le tu lo to se fua ma le fa moi la to mo se faboponga o le tuasina sina le vai asa fo ai mai ate au nei ti to o nei ta sei mal tamam tua ia le malu William Nensen ma le pokalame tuasina sina nei tai au so i fua me manuia 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu whawhitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O mo mia se fisosoani i lau whaitau tusi, po le ingilisi. Wofo ina tunei i le life skills, po kalame o le intensive literacy, numeracy, and English language. E le eise tutongi e fisosoani mo oi. E iai mātou vasenga o le foundation skills level 1. E whai fua i po kalame o le adult community education, ACE. E fisosoani le filifilina o se vasenga tala whiangai, mo roho o langa a onga. Palau mai loa le o valu se lau, o lima lima. O valu se lau, o lima lima. Life skills made for life. O fia whātau sau tāwale, po iei fwoi sau tāwale, olo e mana o e whātau atu. O e mana mia se insure, po o sino lo ngā tupe tau tāwale. Whawhiso taine lo le kāneo. Tanga iane, ila mātou pera te whailangi mō lisa whamtaranga kāneo.co.nz. Mātou te whaia ni fo aroi le aso lava e te fio mai ai i le Shine Dental, ai e iai e inga whapitoa. Mātou te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whapea Wins Quotes i le Shine Dental. E whaia fua whatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aise tongi mō whanau i le bao le se furu lua i le se furu walu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi ina le whainga o ni fo i whaonga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aise tului i le Shine Dental. A fio mai le 5-5 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Radio Samoa. Taslima e watolu. Amo. Fatalfatu, mai ateroni sila. O tapa ina le vanga whai acti se whautuanga i se atoatuanga ni whasalanga. E mawhai ana whai e whai pura le Fiafia Maori e mafo mai le haka sa whai retono le pārmene le tausanga o mawai. E winga le tūla whanu tau whaofi mata o whasiri silo whenga ngā le waitangi. Le waitangi treaty principles e au whiai ma whasalanga o whaipivuin. Sa whautuina e sui o whenga malo i le komita le Privileges Committee. I le whamalo ina mo steimi le tūmau i so ate ta e to lua le Fiafia Maori ra wiri waititi ma debi ngā rewa paka mo le lua suta siaso au se whasalanga i le awaile i le haka ina ua mai ane whaitaunga mua le tula whanu to whaofi. O le tamatai whai pule pire i talavo o le pārmene a le alawa pāti hana Rafiti mai pe Clark sa i amataina le haka ma sa ilua ina i le pepo le tula whanu. E pona muli ane te whai loro na salmo, ma o whetaya e ima le tasi le vai aso e wha malolo ai. Sa ma ua e lea komiti, ia ne whai pule i le whai o nea mio i eise wha matau, i ne ua whase ese mo latu no fō, ma whai le haka whasanga i fōlingo whai pule le act. E pona latu tustisia le tu la whanu to whaofi. Sa ilia, e le komiti o le Privileges Committee, e ni whautuanga, i ni whasalanga i whai au saunia, i ana whautuanga. O le tamatai whai pulu le act Palm Cheat Palma, o se tasi o sui o le komiti sa e whisiringia, be wha ono mo whai o na au whiai mani whati ta ingo ni whasalanga, e au whiai mani whale pui, e whisosoni ai mo le wha upuino so star sanga, mo se whasalanga. A whaali e sui so upo le act, e le fino wina le pati, se whasalanga o se whale pui, e sa manana o e tilo iniso o wala, e tilo iai. Ina o siningia pe o tilo le pati o ni whasalanga at whalipui e talia ina mo te e whaia. E sa whaalia le suisha upu, e lato te langolongo ina le aia e te e while muai ma whaine o lato sui i to tono le pārmene. Wa awa e atunei a New Zealand isa tunu alus fultonu le tapa ino Isara elu ma whaatunuina e whaatanga isa palai ato o toa so sani mai atunui whafo e awina atu i Gaza. Whaalia le minister vai whafo wa wastamane Winston Peters
O se mele ono sa ia, ono le whaitau vai aso poloka ina Israel. Ia so soani mai i tau nuu i te ngata anga iai. Ma lapata iai maro o whatasi. O le se furu whaafe o pepe o whaafinga ina o safa. I ni awhia ngā o ngonga le pae e gasa. Ma mo o mi ai le tau nuu o nisa palai o soani ti tonu o le fasul valu i tu la. Peritania, Farani makanata wa whailolo la tu le mo tonu. Ma longo ai le whailau tuso le vai fafo Peritania, David Lammy. I le latu pāle mene, o le tau e gasa, o atu nei se sila asanga fōpōngi sā, ma solo iai e Peritania latu talanoanga mō whata o inga ma Israelu. Whali e Peters il proclama le morning report til le Johnny Sila. E ulama le tūlanga o iei ne, ona sa amtaina i whainga whatu wharavula vere fita whaaupenga ina, whatupa wharavula vere Hamas. A e mō te ngate o whaamautu e gasa, o le mawhaina toi ona sa ia mawhitianga. Ma ia tā wai, o le whaua wino le tiri vaino ne soani ato o tō o lewa ni tau ona mai e whatino. Ma se tūlanga e ao ona iai, o le awai leo malo o whatasi i le tiri vaino ne soani. O lo te te foi New Zealand whaalau tili nato, whatino o whawhita a Israelu Gaza. O le utu wala au malo awa whaso e sa i se whai porokiki i sauringa whai tele, e mautinoa le avea mapongai, o le wha te ai mani ngā runga pe amanino. Le tau vale ai o le whare whai ngā ruenga pe ona whaari ai e salo i a whaapitoa mō ngā ruenga. O se tangata whai ngā ruenga Wellington sa ave vela wheu po inga mawao wasa mana i Winston Peters. I le whailo inga mana utu stala, wa wheta iai masele e fia lon whai ngā ruenga. E whai ngā ruenga mō re malo. O wheu po inga whaamanu alotu sa whela wha ia o whaamatalatala e le minsta o whela ua inga o na whaafi i le ono se lau miliona tala o whaapenga whaapopo. Mo le whaalabru tonga, i le whailo inga malau tustala, i le no whanga whaatalin whaafi, i Wellingtone, i le teimo le piso tanga te whewa i le tae ao, o le sorua. Sa whaau i la vea i le ali, i le whailo inga malau tustala ma leo tele, o na i tua i le sui pāre mia i le tele no i la pisi. O le tangata sa i a soina se pepa wha mauni o ia, o lo mati le tila i ma le ingoron wha whaingaru, o le company engineer, a le Tonking and Taylor. Sa wha amatu o le company e se wha atu e senga i le whaia. O lo fai i su suenga i le leinatusai ma ta iala o amio taha pulea mai le te ina ni amio le o tusa ma le te iala. O le versi wala ngai te numero ni fasilia winga i mea mawhai ai pe le mawhai foi. O ne tau te tala i te ngata pe a marolo mai mga ruenga. Ai o le tamai tai lo i whapitoa o ngā ruenga Jennifer Miller sa i longo i le porkalame le checkpoint le Lake Johnny Sila whapea e paule te mea le mawhai o na a fiesta ngata whai ngā ruenga pe a whai o la tu a mio e whaia e le aisi so tanga lea ma lato fale whainga wenga. O se fale mai tūma o te whiti o polo misina i se wha tufunganga o tau singa fōu virusilio na le wāmanoa, mo tangata turisianga i atu iai moni tōng whitinga whafo mai mai lelo rangi atoa. Ma tenu nei, o tau lai mai le lato wa ai hani sila. O le li officer sili whapito tau singa whafo mai le Pasifika, le Pacific Specialist Healthcare po le PSH, Pamish Kuma, o i whalia, o lana whale mai, o talia ina nei a ngase kiwi a winati ai. Sa ia lungo i le Johnny Sila Pasifika. E ma whaona lato o whoina e tōng whitinga mō whatu whai ai matua sivi. I le nā sina tongi lai tiki e ai bea whatusa. I tu tongi e whatino ai i whale mai tua. Nei i New Zealand e u noa lea ma se whatari tali. Ma i e wharia foi, o mai ona lato tonga whitia umai a ngase fiti mariturangi le Pasifika. Ma alo iai foi awa noa malelelei e tele toi tau tonga e whaia. Ma le tamina foi lea au iai fiti tonga whitinga e lato te ave iai ngase i leisi vai aso ato e pule lua vai aso ta whao fiti. Whare e kuma o lan whale mai e ma whai no foi nei tau tonga whatu e iai le coronary artery bypassing grafting po le CABG se tau tonga masani mo whatu te tongi pena ali tu samale luasu tasi afe tala New Zealand. I lungo reo pengo ai inga whatino le policywise.go.nz o tā wai o le ata o tonga i le vāo le limas furuafe ma le fixu ma le lima afe tā la New Zealand i le tutongi whai ai i whale mai i tō nei i New Zealand. Tā longa le tā longa o i ai loa i ne o le tamo e whaasa sao po le run it straight. Sa fō e whai ai le malai le Williams Park i mange reo genani sauke, au ki lani lea. Ua whaasaina ne, ina ua le maua i la tau e wha maua poina i se pemita, ma le whono whaatonu whaaloto i whale sa la ngā ini atunga lunga mora saonga le boom. O le ata longa i tau whai tāma mo e tanga te tō lua i sao sawa e iai mwhaafito ai leisi. Ma ua langaranga ai papolenga i saonga le muma le feto ai ulu ma manu o whai ai iai.
O tawa no unika paklich o te fono fa foi falo te fale o te huhu mamangene sa ia longo le vanga tala le local democracy reporting sa te fono fa foi ia le talonga I lungo ma fu angar sa ngale mu ma le ola malo loina ma ia fa mauni ai le se tar sa ngalo ia sa fa ia il fono fa tono le talonga tele o kilani e la to sa ta penaina le talonga o le talonga sa fu foi fa ia ile malai ile sona nothing ile va sonei sa tele ia fa tionga ma tulunga ila matianga ola maloloina ona ole talonga. Wata mauli tulanga Patrick Pellegrini mo ila to tangata ofuina le numero se fulu pico silio na le kapi mo ta mana sanga tu pala kapi Pacifico le loafe male no furulema. E au noa male loina tele to tele fia le kapi I fiti ni sila ma Australia. Ai ole to mata alo yelun tu panga tonga wata mawina no ni tulanga ila le kapi le mana Pacifico tanu mai. Ona mo ta alo ila mtanga ni tu sanga. E wilava ina polo na foi kino pe atu tilo yai. Auri tu aingo te alo ilungon malai. O ta ina ye mata le to tele. E le ngata lavo le loto I falo le moana Pasifika ia. Ai fa pena matua mai o le au. Ma ua ave ai ma se vai ngata o telo le au. E peona ave iere fa nene engor fa ia onga fa ululu ta fa longo ta na umanga. O se tamata aro e fa tino na mata fa yoi. A o ina ni ta alonga ma fa le lea tili le tele o mea ila na ta alo. Fa lia fa longo. Ono le tūlanga le tele o yelan ta alo e whoringa mai, wa whainga tā tele ona ave se, o ia mai le au e to lus futolo e whiwhria, I aso ta longa. I le whaiunga le vastolo ai o Pellegrini sa ia ulina le ta alo sa whaia mana Pasifika. I le la ta alo sa so ma le awha ia Jonathan tau mateine, o la tu whato I le luina le blues mos nei mo le tala anga o le ta longa. Ma vaso nei, o toe whiwhria e whaalongo ia le to lu o te ki au tua le ta alo so o le iwa ma le fulu, mo le ta longa ma le Chiefs, Hamilton e. Ina mai ai o fai tau se fulu o tau sango fe upo inga fela foa I fusu anga e faia. Ai wa faa mautu ina nei o le fita winga de va Sunnyville Williams and Paul Gallen. O le ao lava na faa tau nui tu tonu o le mai a. O le asu sumara faa yu lai. Le sa au ina toa e tatu tala na nafi. O le afe tau yei nei tama longo longo a mo moe le rakapiliki e faa pema Williams sa ta alfo I le All Blacks. O Williams e tau sanga e o toa stepu di tonu o le mai a. Taru mai no faa ina li ta sanga e faa. I le to yoti le la fusu anga marealo sa mo kiwi Australia long white fight playing of Loi MMA Mark Hunt. E na ole pa wai lo le fire ina Williams ya na fa mo mongo fusu anga fa professor na matati iva manu malo tasir fire ina kalan sa lau lo tele la kapiliki stom ta alo malo sing sa mun muliani ta alo fight playing ina na matati o ye neris from malima lua fire ina sulima man malo tasi tusa. O Williams e fato sanga le kite a Gallen, te wawe favor ia teia. Ia le popo o le ai tamar sanga o le fusu anga e peona sa avea, ma vai nga fefeu o feu tena inga i le vau, punenga i lua. Fusu anga fa professor masane te tolu minuti le tamar sanga tasi a o le fusu anga, o le a te 2 minuti. O le a tau fai maua uma e nei tama fusu e tolua i le tai, miliona ka la. O se tasi o panga fa o popo le po, le ava i ele tama fusu ni sila devenika. O toi tele le mai mo ste mo tele mai ona fa moe le alo sa mo Australia chai o patea le champino lo langi au panga le IBF ya worry Manuel Niaso ya ile file mo mar fa maoni ya ti oe Nau whapongor maro tātou tunu o le tautua sunga ia se uli malau. Tātou tala I vai whanoa I lau lava ngana, whapongvo I staivi o I luma. Ia mai se pia le nganga po lele, vim whaptai le atua. I nai o tātou tua asin sina e pe ono tō whapongvo I se tasi o tō taia po le pianga ia manu mātango pia po I sana saunoanga taim po I o lona soifua e mea na tutupo lo manatua o se me selin tā ua ia te au o le matala o lona māpau. Iba su whātau sanga tari tonu le lofo le nai o tātou tua asin sina e pe ona whaponga manu o tātou tunu nei tai au ia whaamria pēr ne li ia te o tau nai o tamana o tinari tua asin sina whapoloa pēr soifua manuia mai lo tātou tua ia mese o lana whamano longa ia te o tau. Sul tolu mara bidu te wate aile tu la spulu tau tua de Radio Samoa sul lima iwa tolu amo. Por klame le Fiafia Mai show sui tu nang poi.
So uso tringa ya te pa lau tusi ta John stai me i lumo na pena po I ona toi pat mai ai toi pat alo pa tu le nga pa no pa I mo lungo ta to no o mai la mai monga mo lunga pa ia se o pi toi titi ta no pa lama ma lo le so I po mni ma no fo lau bi eneli ta to mo nei ta out to o mar ta manino polinga lofa I or ta pa o le langi lana pole pa so I po ina to so I po mo ta to vola pa ta lofa pa o ta le lo pa pena po I ona pa no manu a wasa mo ta ao por o pa ta lo fatu ia to no e mamau e manu le to no lo tau panti mai le ao ma po pa ma no pa tai tau tu ale radio Samoa su lima Eva toru a mo por o pa ta lo fatu ia to no mau ia me se pe lava ma puta mai ai ia o por o pa ta lo fatu le tau tu ale radio Samoa su lima Eva toru a mo tau tu mo e fitu aso le vai aso luas por fai tu la au ngalo na minute ia pa ponga maro ta to tau tua ale Wea leo mwenga pa uroi au sange ia pa pang po se tala mai ile moto pianga pa sai ma pa moe pa nga sor po leo tanto por clame se ia pa ia po le tu las por ma le lua ia no pa muta po leo se tau tua au ona pa mai po lea tringa ia fonga mua por tringa pa le sala pai se Juan Francisco ane to te ma puta se pa po sai ma piapi la to lunga le wala no pa manatu lava au fa nga ina telefoni yo E onga la ni popo ngā tutupu mai o nor pata mala o tātou ia tau langa pere radio Samoa ta tiala o telefoni la lo foloa bane o pa ia mo man o le saunga le mu mele tau langa tu ai pe mo tātou o malama awore pa ngā ina la o telefoni pa o tia I maota malawa ia na e tala noa le pe alu wale aso tala noa ana u saunga le mu e mana I po le alo le mu le pasia ia mo li wai tātou te le loa po ai la langa mali tamatau muna mali ia tuli lo sao ia o tulanga le na ta ua po lo ma tala I pa lo I lunga le awala ia lo pe na po on pa lo mai tu la fono le ia se si lunga tu la fono lo fa taito ma manu ta to no o la mana ia lo fa na um dia po pa ngai ma onga spruno minuto te ale tu la spruno tu tu ale radio Samoa su lima Eva toru a mo pa ta pa ia la to u malama ma puta mai lunga le apia po linga ma lunga le YouTube channel ta lo lama so nga ya fiu semo le tfunga e oi fai ba ta po ia e marmuia Tangi le ya o ina le manongi o funga la au e o le fa ai Samoa o tama fana le tio le toya ina pe po pa tita oto ilo na lo sa tausi Samoa wana o lava ila lula mi tele o fanga tamba tu afale le papa tu ma fale le moana e uina e mativa ai tau ma fai lava Too
tapua inga Me ona talo lua tuna mawhata ilo la lo whaiba O se whaiba tapua inga Le mea moni e manuia Tawina ia e mana toa lua tunu Pele male tapua inga Ia polo tino e mala mala mao mata O mamana Ia tafe totoa la Manuia o la asana Tawina ia e mana toa loa tafa mai ia whamua mua Samoa e ole tama sani o tamana o matua tuile atua Awane i o tafa moe moe i le marosi Mana tua au na le atua lo o puno mai Tatalo mo so taui Talofa au kilani, ua lata mai le aso e te tala aloa i ai. Le fale o loa i le laumua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau i lalo le kālena, le aso ono o Yuni. Susu mai, ma au mai tamaiti mo Fiafianga wha pēr fo i le face paint, ale whanau i lea lava aso. Tele mano ano ai, o wha apitoa i tutonu o le fale o loa. Tala i atu le tala iau a inga mawo, o na tātou wha tasi lea. I le tuatusi, 5 tasi iwa, Ellerslie Pamua Highway, Mount Wellington. A mata le wha moe le se fulu le tai ao, the Middle Asian Supermarket. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia whātau sau tāwale, po iei fwoi sau tāwale, o lo e mana o e whātau atu. O e mana mia se insure, po o sino no ngā tupe tau tāwale. Whawhiso tai nei loa le kāneo. Tanga iane i le mātou pera te whailangi mō nisi whamtaranga kāneo.co.nz. O le tai au fau po se ia o ngā amata, ua se lia male se furulua tausanga o lana au au nanga i to tonu o au kilani nei. E lua o na la lai to tonu o le ai o mangele, o lo au au na ai whai a o ngā whauina, a wale a o tawina o alo ma whanau, i le ngangana Samoa ma le ngangana Peretania, a wā le silafia i le tū maanga whaaleanga nuu, whaapea le tusipa ia. E talia whanau a mata mai le tolu masina, se ia o i le ono tausanga. Tolu masina e a o ngā fuailo walo, pe a resi tala i le taimi nei, e iai ona ia inga whaapitoa, e 5% le whaapitoa mo au a inga. E mawhai ona o ngā fualo walo, pe a atoa le whao tausanga. E saunia e le a onga mea tau mafa, mo le whanau i aso taitasi. Olo o iai fo i le au nanga, mo le piki ina matoe mo moli atu o lo walo, i le taimi e tu ua ai le a onga. Resi tala nei loa, lo walo i le tai au fau, pua se i a onga amata, mo nisi whaamtalanga, fe so o tai mai le numera, o lua fitu, lua wha, lua lima. Po le e-maili info@taiaufo.co.nz. Awa o le tama e tusa maonala, a o ina matua, e le to e te ai se ai. Talofa Samoa, wa ule nei o kasputi alu, a wale suia le ngila ura ule kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Sole, eva mali pese, malo le whafonga Samoa, malo fo ile eva ile musika. Radio Samoa #1 New Zealand akoa. Sipso, Papi tu mai lua spupamra minute wate ali tu la spulu ile tautua de Radio Samoa su 5 iwa tolu a mo mana tolu manuel manor ta tu no mai so la single ne aso te lava talo la el manol ya tu no ne aso tu le alofa le mataio le langi au li ti ai me uma to patalo patu
tōru tātou tonu tā lofa lava i le tautua le Radio Samoa sulima e va tōru a mo lo tom pai lava so ta inga ma Amerika Samoa ptalinga le olmoenga ptalinga ia pa uroi au sang ia ane ai o la pa ngā solo pēr tātou porklame pa yaso le li na po pa yaso pēr tisai mar pa moe patarati e la tōi lungo le penga tapai langi ia JP Matsiva ma lo lava le va mai sulu mata mua kano pai ia o manu luka ia ko pai koko loa heidi o vaenga lo mai mua mai marainga mata mai i samaki ia malo nama whaaputai ele maputa mai pena po ia tua sao laive bela Brisbane ia lo vatu o tau tua sao marainga i Brisbane ia tina po ia leonga upu to muli ia lo maputa mai po i Brisbane ia lo vatu malo nama o nai mapana o tau ia umaka ukia na mangai ona maruru le ia au kirani pa lepa to matam le ainga aptai pa no lava le mai i bonga Camilo ia lo pele atu ma no lava nga rue sei au te fotuali ia ma le ainga ia mrianga venga le ne aso sei au te fotuali ma le ainga papa wina tani elu kano fai ke le swinga underscore na ma ngai pap toi papa wina tani elu ma le ainga ia mano lava le maputa mai pena po ia alavina New Tilly Smith ia mano leva mai paaptai ele maputa mai te mamtua ia le au pepe pidi ane maputa ia salmasina manufalo i East Hamaki mai le au pepe taito ai po ile la mo ngisila o fayaku ave mai le ai ngai se mai o tara ia Piama le pepe vatu ya Marcelina Brown malainga Marcelina Brown malainga lo vatu sulungia pa wai au nei ya tu taima talalupe ya malainga Marcelina Brown pe po ya tili yone ano fai kede lisio kupe au koingan waku yang ane pisia mau warkai mi waku ya malo kolopa leipe na toa malo lava Sam kamo Sam loto TK o mai ya manuia po le taiao koko leisa kamana marulu lito o panta mara inga pa tai pena po ya ton mara inga miu fa amosa ya mai la to mahuta mai Kasiano le ai anu esa iliti e po per me oi ai Kasiano za nele ngalonga ka ma fa fora or ka or pol ko fo i ia pe manos Elizabeth Mackenzie malainga ia malora mai la to umala fa ye missi le swafa ia ka pika baksa kupe John Lapi lolwa i ti au le pepe malainga ia mai la to umala makano fai ma no la mai le wa los varbiduto wa te ai le to last fulu ia fangano ia moto pipianga pa yaso le li tringa le moenga pa yaso na po pa yaso ia tono la mo se abno tringa le moenga mai le moto pipianga pa pongo mano tato tono ia na minute se sa iliatu ia le tautua le Parkinson Bosco ia ona nga e tu pelo tato por kamsia pa ia lamba le tu lies pululu ave mai Elizabeth Mackenzie ia wale lei pa te le lava mano lava ave mai te lo vale Jojo shio vale Jojo shio vale we lo vale ai mo a mai te me ai sei la mai le we lo vale ai mo a mai te me ai sei la mai le Jojo shio vale Jojo shio vale Jojo shio vale Mr. Tano, Jojo, first class na vale le veo Mr. Tenary, hey, pati popo I want a name, if I'm going to pelo my shade Shele yo, le sabi la follow le Upinga mo way for le Ngai mo singa yem Mama sito mo lang uso Katerina le gasing Josephine Malestiti Opia Sauti au, ne au, full mo fika Tumit pio pa, mai unta Sis John Wong, find the merla La fanga tano rika Manuna, taki mai ya All the dirty bully red wines Billy bala ganja Pagasing i may Malapo po Elava, uli COVID-24 Elava, uli COVID-24
wimba Yo tapa pe onia pa au Valele no more ea Valele no more ea Valele no more ea Valele no more ea I want to pay farewell and I level chupu so on a papa do my place for the treble I want ngale rebel cap king yo le pali bubo over shame six shaky I bet why yeah bule mai wa ne yo chan wayne e papa ding ding dang ding dang dong the villa dance so ba lily shit mai si fu side tonga po ma tu I will level fit ngata pay all expect time I look spot will it damn day do you know I malaw ka pe make make mali chango lo malaw ta ni mali mo pule o lu va ya ne da o shalom mumu ay mga oy ay o shalom ela va ule avasamo ela va ule avasamo Yo peme ay el valele Fi ay to kengi Si va kom kembay Lulu may ina musika Valele ay besyo mea Si ay nungo wimba Yo chaka pe onia pa au Valele nungo le ea Valele nungo le ea Musika Valele ay besyo mea Si ay nungo wimba Yo tapa pe onia pa au Valele nungo le ea Valele nungo le ea Valele nungo le ea Valele nungo le ea Na ole Radio Samoa se furulima iwa toru amo e tautuaina oe I laungangana fitu aso le vai aso. Samoa, ela ile taleni, ole musika, essa we say Fiafia Mai ita, eva mai la ia, le alfa I mai otara, when you see on malage, chick, Helena wa okay, eva mai la ia, le lava o I lau fika, ave lava ole musika, le mapu ai o tina. Le mapu I tinga, Fiafia Mai o I ana musika, musika mali, musika
vai leva Pate ai lo vai mai au aluenga Vai ai au fica Nei soita Esa wia wa fia va ai atu wa sila Eva mai la ia Le ofa I mai kotara Wait to see you malai Chief kana wa okay Eva mai la ia Pule lava o I lau fika Avea lava o le musika E mapu ai au tina Se fai mai o le nei party E pa o le nei party Ai ase foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo I le mapu Oka oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa o lo wafu Se fai mai o le nei party E pa o le nei party Ai ase foi o le musika E pisa le na party Paski mai lo I le mapu Oka oka e ua afu So mai lo ma le mix low So o singa o lo wafu Eva mai la ia Le alfa I mai kotara Wait to see you malai Chief kana wa okay Eva mai la ia Pule lava o I lau fika Avea lava o le musika Le mapu ai au tina Eva mai la ia Le alfa I mai kotara Wait to see you malai Chief kana wa okay Eva mai la ia Pule lava o I lau fika Avea lava o le musika Le mapu ai au tina Fiu se mo le sponga se mo pa mo ka pese uso ya nga le ka mo le pule le Parkinson Bosco se fai po se tala ya pa po ma do ta to no o fionga to le sina shu fa ta ba tu le nga pa lo ma no le so I fo mo ya ma no nga lue ya fa tai to fa ta lo fa tu le pa ia ma ma lo fa fonga anga sa mo le nei tu la ma lo so I fo ma lo so I fo la le fa ta lo fa foi la sunga ai ma lo lava pa tai so le o ku o le bank a le o sa fa po nga wenga Ia ole fo o mai I le au nga. Ma nga ia ole ke le o ta le ni manga va mai le ia pa ia mo no vinga ia va tai le o ma wana po o nga no mai o tu fine vane o pa ia mo man I na le tato e fa ia ma pa manatu o e pele fine nga no mano to le tato no pa langi po longa ia la foto fa mtala mai po le tu langa pe ma fa ona deposit ia fa lo deposit ia nga kongi pa payments ia po la po stu langa ia me se fo o tato va ia batu no tu oi ya me sport malanga tu Samoa wo ya le tau tu arto company ya un po le pa saul ka ke pongi male to atu si malanga pa no le sina ya first time mo le no tai to ya e mo na fa mtala tu wa man tu foi o le Parkinson and Bosco company le mo to no ni sila lo la to fa ya le au nanga le o tu sa ma se lau to futa sanga tanu ono talo na fa ya le company so ani na yo tato ainga mo ni ma mana to mo nai ainga wo fa langi fo launga o tu sala o tawo ma
e a mata mai lava se ta a mata mai la ile cremation package po sunuina ia o tau nei wo umona ia ile GST a mata mai le fit se la wanga ilunga le a favor se la o ma fa manatu e a mata mai le lua fe lima se la a ma ilunga le fitu a feto se la wo uma fo ina tu ia ile GST e fu fo ila le ma ile tu a inga different sizes o la po a po la titi o lanu ia ma le style mana o mia e tu sala o ma ia e ia ile package fa pitoa wa uma ona include ai kokong ile kau lea sala o le package lea e up to 200 letters of inscription ia tasi lea ta lua mea tu teu lua standard artworks pe yongi angelo for example angels or flowers ia o le fa pi no ma o le installation na vatu fuale ma tole ti sis name in gold ia and in the balance in white ia e mwhai foi la taito ona mato wa foi. Ona mato la foi na mai Samoa, America Samoa, Cook Island, Fiji, Niue, Norfolk Island, Tonga, ia matu valu. Mana ia, o lale umi vai lupe o Sao Nord pai tuale sin. O lea se umi patali ai o na malanga leo le vae anga i Samoa, Manisi o Islands, fole pe o na i Sao Nord. Lale umi patali ai. Okay. Now, a whapea nei la whapea le unveiling ale aina, whapea au kuso. Ia. Ia, e te tau la o na fuafua le ainga, ia vabe o na whatau umai le inscription, ia maleata. Ina ia la tau wa aile lei out, aile i o ora le aso le wha moe moe. E tu sa la mo mātou wa ia. Ono le mātou ngā ruenga, ia mwhai ona mātou whaapsota, ia waala ia awa, ia tau nuu, ia le maa aile i o le aso e whai ele unveiling. E tu sa la mātou te tu ua le avanoa i a inga pe whapea a whapea au kuso. Wata tau la na whai le puking o le waala lea, o whai le whainga o le waala lea mo le i se masino uni. Uni po iulai, le amtanga iulai. Ia. Mana ya. Amtanga July, e fuala le langa, it takes about a week or 2 weeks there to ile ba. Ia. Ona tau no ule Samoa. E ia fu na fa so ta inga ole tangata le fa ile ma. Mo la to a inga Samoa. E ui fu na la to we. Ki lia le mai tu wa o mi fu la na to le mai ile mele tau no ia. Ia e charge fu ka ko pe mai ile ka nga fa popo pe la ko Samoa. Moni la. Ia. Mana ia lewa Sao Noa, o le tuale sina I tūlanga uma le uma nino le anga I Samoa e me o le taimi o le vabe atu pe ona e tā ua. Ia wa o tātou e living the last minute o longo winga o tū leite o tātou e tū le taimi muli le minuta muli. Ia pāwe o company e mo o mia le vabe atu. Wa e uma I po ua plane po o tau o na le pata mala o tātou. Ia ai mana ia o le tūlanga leo le anga I o le cemetery e pāpea e mawhaino atu o toi wha pi maa I le taime mo mia ai. Pe e se po I le charge e charge le kai me wha pi ai maa wha mole le sina. A fo ile na watu ato le package le wa umana include ko kongo o le tau le ma. Nia so fa ti fuala ma to wa umana include mai le tau le. A fa pia ti tu afa to se le ma na o le na ia. Ai o le simia. E fa mana to tu tato tangata e o ma ko wa kula fongo e mga o mia vave ale ata. O mo me o upu e tu ilungo le ma. So e ma ko ma mia la le 6 to 8 weeks for open unveilings. Ia. Ia. Mana ia. Ai afa pe foi la e a foi. Ole cut off dates o mei o shippings 8 weeks notice before shipping cut off dates. Or when shipping within New Zealand or overseas o kuso le cut off dates nga varu vai aso. Mana ia. Malo pa tai o manino tu langa o man lava. O le ale tu langa po le apa pe o le e watu seisi o tato tonu e mana o apa pe o le fa tau le unveiling po November e fai nei. Ai fai lola o nga tongtongi po le se ia o ina ia o le taimi ona pa mai ai le deposit le sina. Ia fa fe tai mo fa sidi. A fo yo le mea na e a fo. E tau dia ila o nanga le Parkinson Bosco. Ia. Ona a fa pe su mai tono le officer pe fa so tai mai fo I lunga le email. Ia e ma fai anga amaka le deposit e amata toale lua se lau. Na ia. A fa pe la fa mo fa pe November po te sema. Ia o atu ia te sema le lua masina I luma mai. O umana tongi mai tupe. A fa pe fo ila le umba. Fa so tai mai ia e mato tango fie move and unveiling. Se ia e ready. Ia ma uma fo tongi le mai ona mato fa ia fo ile o nanga I masani ai.
Ma lo masango fie leo manino tulanga uma lava fa taile sina mo tala mai mai so te pene no tala report se ibanga now ye se met fie sau no ai ta tele tau mai ono to e mai no ta telefoni mo si fia ti del maro si ta to no one sin ai ma no apa ta ya fa tai to now se fa lo aku pe ngai kanga yo ka ko ainga e ongo ma ko showroom se akilani tasi tauranga tasi onehanga tasi papatoe tasi West Auckland fa se nga imale Waikumeke Cemetery tasi Albany tasi North Shore ya male la leo te au na toi tono o to la fa lima Great South Road ya ole mato numela ole over selau fitu tolu fa tolu e por sila e fo ila mako website which is www.parkinsonbosco.co.nz o lo ia uma telefoni mi tu atusi o matu la ia na ia to malta over selau fa molesis ole over selau fitu tolu fa tolu tolu fa te tele lama mo le tu fa malo fa te ta pena o to fine bane piongol pa tua anga lele li nga vengo to ne yaso lo te la tu mo o mala ainga fa te ta pena le o man lama manino fo fa pon malo si ta to no lo fa tu ya penma te wila si sta to pero pe ia fa tai tele tai to le wa ia la telefoni se o mobili atu ia fa tai ko se lo ai ia le manuel nga venga ia fa tai si fa se fu sena fa se fu ia pa tu ya le sina shule na tu mai o ia mai le au nang po le Parkinson Bosco ia ben si le fia tiene la le lava lo tal no le o par salau fit to fa to e te mo le lava pe lava te lata ia o na we uma o la to fa le loa pe lava no tal no e tu the last minute o se tu langa pa ngata tele ai rush ak po le ia ona play mai leo company fa pe fa yanga mai tu langa o la to o le lava te mi te awina tu company e mo fo lo fia na to ya pa pe la Samoa fa ile an veni e lo no venga em to ta pena e lua masina ai io o la so fa mo ia lava saunia tau no pe te malanga o po io po fa tani mai tu langa pena ia la lava saunia ia ba la no mena pe tal no o lo tasi ba o lo fa i ba fitu po le o i ba lo fitu o lua valu va todu o i ba lua fitu o lua malu wala toru le tautua le Parkinson Bosco ia pe si fiai ia o maafa manatu na yo tato ainga woma e masani e pele pinangalo fai lange fo launga tami tu la mai su toru mi rute ona tano le tu la sutasi au ina tato tala i vai fanua le ngana peritania panga solo fo ilo tato por klame pe ona masani se pa ia le tu la sulua paptai kasiano sa ne uso apka kenia ngau mo ngau pe lo ai me sido ngau asi skauso ya tia manor pa uso Elizabeth Mackenzie alo patu glorious marainga paptai pena po ia lene sia marainga paptai tele lava lene sia marainga ma puta mai ya panga solo pe tanto por clambe se pa ya lava le tu la sulua to fata lo pata to pa ia maulunga o tato to no tano pai tu asensina na yo tamana yo tina o sum to fa pinsa la mai pana witi ta lofa lava ma no folau so fo no umanu lu ya pe la no pe tu la to ona fa fo i ma nei tu asensina yo lava lo loa ta penai la e ma fana o kingi ma pana ya me se fo i pe la no pa ya tu le fa ngai no le planke ke po alle wila ya o ya na tu por parla io o na tu asensina ma pana tu la to mano lo ya ka ikale por akali por a fine ya ngo ma pana kapelo si es el palaka fa mole ko la ma fa mole sa ngare mu wai em to po alo si le fia ma le lo so me ko kupu ile pongsa tu so voi por a te pa ngai na le lo me tu pa mai se me yo o waya e matautia ya le lava na tato wo
ia mātāla I mea o malama tātou te maua po le Fiafia. Whaptai roi pena sa e tasi, whaptai mo le ako pea, mo le ako apu, leo saumar kuria, lai whai mai se I kasu lua kong umai ia. Alo pātu roi pena sa e tasi mo le ainga heising, ia mahalo lama le. Ma puta mai ate o tōu I no tu tua oi whaptai ia me lia whamoana ma le lau mua e tone ma le ia sa wali kasi ana sa nere mai la tō umalama ma lo whaptai se koe whao wau al pese se uso ia fiu se mo le tupunga. Samoa, lau tapua inga Pena talo lua tuna mawhatai lola alo whaiva O se whaiva tapua ia ole mea moni ea e manuia Tauina ia e mana tua loa tunu pele nole tapua inga Ia polo tino e mala mala ma o mata O mama la Ia tawhito tō ala Manuia o la asanga
fa Samoa. Wa ule nei o kasputi alu, a wale suia le ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu. Radio Samoa. Vevela Malulu, Fabi, Luce, Ratana, le Tula, Sutasi, au bilau tato tala I vai whanua, I ngana peratania, pangasor po leo tato program se pa eles, pudulua, pasime po leo psalinga ya pongamua, po psalinga ya se umanu Francis, ane, ya tato rolo manuia na mamanu tato tulo, ua malu lulu tayao, alo fai tu asensina, lofa teneatu, a le alofa o le li e wha whana atu o na ao le mamano le atu nuu. Nei tu asin sina I ta mam tina lofa tene atu. Ia le wha mano longa le li atu o tau. Ia mai se lavo le atu o le atu nuu le au whenga le benga tutofi o lama nei whana witi. La topo e ro patau to lia I ngase o le tino. So se maota ngase I maota malawa. Ia le wha mano longa le li pata lofa atu pa ta oto I lungo lo moeng. Ia mai tau mwhai whafonga mai le tau tua le Radio Samoa su lima I watoru a mo patala patu. Patala po le auso tinao tua whapina o tuli o lato whasalanga I sosto ese. Ia lofa tene mo o tau. Talo pe mo o tau wawe mai se lao le rei. Pe loa I le langona o le salamon po I le rei. Paulo le ala tato te manu iai. Ia ma lofa aptai patala patu. Patala patu ia Ioane tau whai. Ia mane ainga mano lava. Ia le mapto mai a Ioane tau whai mane ainga pena po ia whapa ia. Tu ia mane ainga ia kasiano sane ia. Kwa le mpaiang sa vati soli. Kano whai soli skam. Ia ala pake ati tianga ke runga puka mai pehore sa vai. A me koko tile Ioane ia mano lava mapto mai mano le tunu la tau lunga le YouTube channel. Ia lofa tene atu. Ai ala tato pese lea on tato se atu ai le tato tala I vai panua e le ngana peritania. Kamane o le manuru. Ali, ali, ay, ay. Hele ay umangi ka lang lumba.
In this update, small business owners will be on the edge of their seats today. Finance Minister Nicola Willis will unveil her second budget at 2 p.m, claiming there'll be no frills or excess. Nearly $2 billion of new spending's already been announced for the big ticket sectors like education, health and infrastructure. Former Finance Minister Stephen Joyce says it needs something to kickstart business. Small business is still struggling, and a lot of businesses are sort of waiting for the upturn and some hanging on by the sort of tips of their fingernails. Youth Lines confronting a vast spectrum of mental distress on an unprecedented level. Demand for its services is at a 50-year high, and the service is frequently having to call in emergency services, crisis support or oranga tamariki to intervene. Chief Executive Shay Ronald says a lot of young people are experiencing suicidal ideation, self-harm, bullying and family issues. She calls for sustained investment in services that are visible, youth-friendly and equipped to respond. We know we're in a youth mental health crisis. We've seen rising rates of youth mental distress in New Zealand and internationally. A house which has gone up in flames in Nelson had no working smoke alarms. The Konini Street house was well involved in fire when crews arrived just before 10 last night. One person's been seriously injured. At its peak, there were 6 fire trucks at the scene. Fire and Emergency Nelson Marlborough Assistant Commander Chris Best says it's a timely reminder to ensure there are working smoke alarms in every bedroom, hallway and living area, as the occupants were fortunate to get out alive. 3 out of 8 competitors retired injured at last night's Run It Straight competition in Auckland, where they barrel into each other at full speed, 2 with concussion symptoms. 2 other Auckland fixtures were cancelled yesterday. 2 serious crashes in Northland within hours are impacting traffic on State Highway 1 south of Whangarei. A crash involving a vehicle with a horse trailer is affecting northbound lanes near Mata. Traffic was already slowed by an earlier 2-vehicle crash 6 kilometres north near Oakley. That's news. In sport, front rowers Visania Mahutarike Whakalelu and Vicky Rose Green, open side flanker Georgia Miller and halfback Reese Pody Lane will debut for the Black Ferns when they tackle the United States in Pacific 4 rugby action at Albany on Saturday. There are 8 changes in total to the matchday 23 that drew with Canada. Meanwhile, Crusaders midfielder and captain David Havili has re-signed with New Zealand Rugby for a further 2 years. Tottenham Hotspur have secured football's Europa League title with a 1-0 win over Manchester United in Bilbao. The match's solitary goal came in the 42nd minute via Brennan Johnson. The win gives Tottenham qualification for next year's Champions League, despite sitting 17th in the Premier League. That's sport. I'm Malcolm Jordan. Aukilani, pamulmole whaonga te tau le suawai, ua whaitia timunga nei lole masaniai I masina o tea, ua malusi tele le alu le vai le tātua ai. Pamulmole fe sosori mai e alai le whaitia o lo whaonga ina le vai I whafo ma le whale ta ele. Pamulmole fe sosori mai e alai le whaitia o lo whaonga ina le vai I whafo ma le whale ta ele. O ne ngai o inga e lua o le a maua ai se ngatele, pa vitai mo lo lango mai. Morisi whaamtalanga, tanga iane I le watercare.co.nz. Talofa, o waleni o se electrical inspector Samoa, tolsu 5 tausanga o tautua ma o resta leino fo I mole waina o lo mota, falsam fatwhainga luenga, whapeli pe ino vaivela ma o ngaumu. Walau mai lo waleni o amos electrical I le odua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, odua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai New Zealand po Australia.
Telefoni mai nei loa i le o valu o tasio no valu fa fitulua. Po le olua tasio no valu fitulua tolu o. Tasi lima i watolu amo. Radio Samoa. Ona mana minuto wa te aile tu la su tasi ole nau wapongona malo le tātou tunu. Au minatu o tātou tala i vai panua le ngana pero tāni. Au ni ngano lau minatu lona luo tātou tala e peona waponga i le so le tu la. Spuru lua, mesi le valu, mesi su lua. Au le atu atu wale lo pinangano. Pasi muli e alu ki a vea pe atane tu la fitu le fiafia. Au minatu muli nao tātou tala. Ya tātou lo mria malo le tātou tunu e ulama na manu nu. Ya, ai tātou lo mria lama le malo le tātou tunu. Pats mai o lo tātou tua. Tausi mai, lana pa mano longa, lana pa mai senga. Ya mesa le pa mano losi mai o tō pinga. Alamo tātou loto i mele nei. Tātou te sāma nei. Lona lama nganga pa ia. Awe tātou pa manu umar pa aptai. Nganga pa ia o le atua. So soani siri leo tātou. Taita ina i pēa i tātou. I le tu mane tu nei la lang ya o lo tau to roina pe tato e am tato sidi ai me ha on tato sa maliai ya to pata lo fa tu ai pe la ma puta mai ai nei vai ngor tai ala stopi lo su lo me lo o le ma o ma singa so le ko le me le ai a ko ina ano ki ke yang o ki si mas ai ku wai le ano lo ngai a le ano kai venga pa ko advantage uma me uma onge se me pi ai wa lo ya ai nei la ma pai mani mani saunga le mo yo e au pole ra singa se si tu lang ya tu por fa lang pa te te la ba tile yoane son tu a ta mai ala mo yoane ya alo mai alo fa nga ya te to mat por klam matango fi pa tai tai te or te mana mo di le uma wa tu la mo yoane ya pa malo pa tai mo pa nyanga lo te natu pa mai ma nga ya le mai nga foi e yoane to pa fa mai tai to ke lo o fai te te me nga fai aso o ke lo se me pa mo me o lo le ile aso lulu ko kongi ma i lo le skofi mo ko apongi sa ke lo se me yoane to ya lo batu ma lo leva pa tamani esel so mari so mari ke mo leva pa tamani o lo le la lo langi nei tato te e le langi le tato te o lo langi ai eva so mari ma ia ma lo pinga mo lo la lo la mo i ma no oka a to tino le tam nga e happy ala ia te mi uma e po a po i me veto le ni mai ai fia lo so i fu mo lo ia mo lo ainga ia pa tai rupena sa e tasi ia lo fa lo le kau ia nga le kau lo fa lo ia ele yo o ma awal po ni se lo po ai ati dina mal pang boy ole mo kwase ki kamanga le fitu waso le vai aso ia ole mo kwase ki ai pa tai rupena sa e tasi mana inga lo eva mai hasting ia me so atu no e mau pa tai tiene lava mori pa maloma pa tai la uta po inga sa mo fai vai ta po ia e marmanuia a lo fa te le tai to ai lava i monga mo lunga pa ia se o pito titi a lo fa tai to me se lava na tu asin sina i maoto malawa ia pe lava ma puta mai ai ia lo fa tu mo to ia le ma pana o a o le li ia o piti ai o to le manu o le tau nei le fia no foi na yo ta to tu a ia o te ora ne o le upumonia pe mai la tu da me nga mai la ko ngai o manu nu ya la e mana tu ala to le ma pana o lau ele so i fua e ai mola e te tu a ia sa vali vali to ina ya lwa ku langa wo ko inga ia pa la ko ngo pa la pe le swipi ko sa vali vali mai ia nga yange le o miki ia ta ho le luma e fia nga ia le bao ia pa lang ko ngala au ala nga yo ia pa me le po le pa pertania active e le se maro lo ala mo de manos me nga le nga maro lo si ia nai o tato tu ai samo ia me sola to tato tu wa po i nga yo i te mi uma o ingi ia e mo na hanu mano no ai mai se ala le vai tau tau sanga le la tato samli o le manu nu ia o tau aveina o la e tu lo le ngana ia ave ia de ko fa se kala te le o fuma pana tau ave
ia mapanapana o le saoga lemu foʻi lenā ia manou lava faamatai polau le malo o tatou tunuu le ua tatou agaʻi atu foʻi tuli atu le afa o lenei tausaga ia o loo maualuga le agalelei ma le alofa o le atua i loto soifua ma le tatou ola toe faamanatu a ia oe faimaisi a faapea foʻi le leagae e fai lou tui o le fulū ae ise me tupu mai tautonu o le aogā lenā ai lo si ko va vai lo kus fo mai ta tonu na wa nga yo ai to pa manatu ale tu yo flu mai si le ai mai si wo sa wo nga se ai ya ta tonu na wo work se le vai la nga ba ya fa ti ai ia le flu ta to a me se lava nei vai tau to sanga le tau malu lu le la ta to savalia le o ta to savalia ia ta tonu wa to tasi le a fia matangi la utala na le fautuanga ia lo fa italia na mai so fo mo lai taito pule lama oe na ina le to fa mau ma fa uto tanga le lei ia lo so fo ma le lo taito ia na le fautuanga ba to le radio Samoa a tau ne ai le lei ia le pata fe ia o le tai ai po uma ku yor covid le lama e va ba ia tu niu ke ai se yes e alu lunga e le alu lalo e le papela o tau fa fefe le malo le tunu e fa a hilo atu ma to e fa manatu atu o lo tanto so i fo ma ora pa tasi pe mal flu fa e te pe tanto a pe le pe lo tu a lo e fa lo tu fa mo mole to fa manatu atu ile malo le tunu ia ma fa e te tu langa tasi lo to lo fa pia fa ta sang o a ia fa ta auto mai le winga o le tato covid tato muri ta ia fa ngale tali puni ponga bane fa ponga le malo tato tunu ia mai fa te tu langa pena fa i fulu alu vai fo ma au ke pa kani se i ka ngoko le sa ia o lo fa ta mala le na ta tano tato i le ni ai pa ta mala tato ia alo fatu malo le atu no fa ni le li tato fo launga mo au le alo tato tua ia e manu ai me uma fa ta yo tita mo sili ia ma lo la le va mai lo fa te le atu ma lo fo nga nu lue ile ne fo yaso yo tita mo sili ma le ainga lo fatu la to nga nu lue ia fa via le tua nga wenga ila to fo ua tu tolu fe am nga wenga ia pam nia deri panga solo tanto por clame ia se pa ia la male tu la es full mare no se von mania se voya tuna i matia juna mai lua ia pa le Mali mai lau taritua ia i uta ele fofua upatu mai lau maftua se ole pelo ele sewa se mai i lau manu se fue ole papatua tinga matau fa fuai ke tene matau manua lui mali mai lau taritua ia i uta ele fofua upatu mai lau maftua se ole pelo ele sewa se mai i lau manu se fue ole papatua se tomarito Mau
to fa ne 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 fa 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 ne 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 to say to money to money to fa ne 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 fa 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 ne 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 to Au kilani, pamulu mole fa unga te tau le suawai, ua fai ti munga nei lole masani ai I masina o tea, ua malusi tele le alu le vai le tanto a ai, pamulu mole fe sosoni mai e ala I le fai tia, o lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele, pamulu mole fe sosoni mai e ala I le fai tia, o lo fa unga ina le vai I fafo ma le fale ta ele, o ne ngai o inga e lua, o le a maua ai se ngatele, pa vitai mo lo lango mai, morisi fa mtalanga, tanga yane I le watercare.co.nz. Wa ye nei le la le Bluebird Lumber and Hardware I mangile. A wa fa tau molo a inga I Samoa. E mawhaiona whai umai oka o loa faufale. Pusa aisa o ngā umu TV moenga. Se tino forma le telo o loa ese. O fa tau umai mawhaiona te tongi le tātou ofisa I mangile. Ai piki I fale o loa o le Bluebird I a pia vai tele po sa le longa. Walau noa le o lua tasi 5 tolu fafa. O lua tasi 5 tolu fafa. Pe I meli le info@tlmarketing.co.nz moni si whamtalanga. Hei, au ona ia vea oe pe o isi tangata e manatu maa I le wha iti ngā. Ele na o le inu le vaiti polo na seki ai lea. A le vave tonga fitia le wha iti ngā. E ono o le tūlanga e maua I le fever rheumatica, ma e le ai lava se tasi. E mana o e o se pele le nā tūlanga. Aia. Ave loa na o walo, e whaile siaki le fo mai whale ainga, o le tausi mai le aonga, po le whale talavai, e vave, whaingo o fie, ma le mea sili o na tāua, e le totongia, e mawhai foia na whaile tui le paicillin, e ki lia atoa ai, saula ia Samoa, I le nei vai tau o le tau mawhanawhana, ia tausia le leina I o tātou alo ma whanau, whaile siaki, ma whai loa le tongu fitinga, mo nisi whamatalanga, sa iliana I lunga le social media, Stop Sore Throats, pe asiasi I lunga le upenga ta whailangi, Stop Sore Throats.nz. Mo tupe wha moli Samoa mana tua lo le Pacific Easy. O lo wha wau pea le tātou wha metoa e nao le 5 tala te tongi pea e wha ina le Pacific Easy app. E wha tino ai au tupe wha moli mai lau telefoni wha mehai. O lo awanoa fo le tātou direct transfer. Ti posi mai ai au tupe le tātou account. Ma wha moli aina fasili lungo le telefoni. Ma wha tino la fo ina lau tupe ai inga wha metoa. Mo le tongi no pili o le vai. Mo li te ngā tupe so se whale tupe Samoa. Pe te tongi nino no ngā tupe le nupi wha. Samoa House Corporation po le Samoa Land. Ma so se au nanga Samoa. O lo ma whai na wha tino uma e le tātou au nanga le Easy Pay. Maratua e lata le fitu se fulua tātou la wa wha sopoli ai New Zealand. Wha peo tātou ofisa tolu I o Tara o Tāhuhu Mamangele. Pe wha ngā le Pacific Easy app po le direct transfer. E wha sawa ilo teimi. Ai sili atu na wha sawa I nau tupe wa taunga tāle penisini. Mo nise whamtalanga pala au le o varselau o tasi odo. Po numera masani au kilani. O le lua fitu ono fitu iwa fitu wha. Ma le lua fitu ono fitu iwa varu wha. Pacific Easy. O lau anga mo tupe wha mo moli Samoa. Na lova Samoa. Wa ule nei o kaspiti alu. A wale suia le ngila ula ule kio. A eva mai ina se fudu 5 iwa kolu. A mo. Radio Samoa. Vevela a.
Talaflava o David Tua le nei, o lo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima I watolu a mo, Samoa I amanuia le nei aso. Una
24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malosi e le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame e le leimo o e tālo whalapa. Tusi alua pe te rolo na mta umomoa na na whai upo e lua. Ia whaatele ina ia te o tau le alofa tūno. Ma le manuia o na olo o tau i loa le lei o le atua ma Yesu Keriso. O le loa le lei o se tangata. O na ua umi se mawtanga o i loa le tangata le. Rona wanga lu. O na ua o oina masu esu e loto i leo langa ma le tala anga o se tangata. Whatai ta inga o te loa le lei. Lo ta mao tau tai lo longa Yosu. Lesi mai. Mo uroa le lei ave tabari. Ona na oa onga ia o i loa ave tabari. O lo i loa le lei la o lo tama. Na whaingo fiei ona oa lofa, ma o faalo alo, ma o stai i lo tama na uola mai ai. Ile nei la lo langa. Lewa mai e le apostolo Petero. Lona i loa le lei o le atu. Wasa ye taimi na a fia ai le apostolo le whaaloto le tolua ma na iei le masa o salo. Ma le tari tonu wha maoni i le moni o le tua a Yesu Keriso. O le wata o tino mai i Petero. Le manuia o le iloa le lei o le tua. O le tātou whaia onga, o iai nei, o le nganga pa ia, e a oa o ina i tātou. Ia tātou i loa le lei le tua, o le moni. O le teneo, o lo i loa le lei o se tangata. O le whaingo fia fo i lea, o na whai le whiriwhiringa sa o loto. Pe e te alofa wha maoni i le nātangata. Ele ai fo. Na te e atu tangata i utaia. Ia Yesu Keriso a wasa lātou le fia i loa le lei. Lo lātou mesia na walo ia. O le tātou i loa le lei o le tua. Tātou te fia ai ma le manuia. Ma iai le saolotonga ia tātou. E le toi pu lea le fefe. O tātou loto mana. O le loa le lei, o le tua ma Yesu Keriso, o le tatu saolo tonga le na e whaambau. O le etalia Yesu, i lau loto i le na yaso, o lau whaao la tanga e whaambau e whaamaoni lapa. Ma manisua, e le lei mo oi. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whaingatā o na o le malanga al maliu ma le oti. E mawhaifoi o na lātou awina atu ma awina mai tino maliu o e pele mai so o se atu nuo larolangi. Mala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o o. Lua no lua toru fitu o o. Pea fiuane i le se fulu ma le balu Norman Spencer Drive in Manukau City.
Oli ia ene I se whakamania hallelujah worship te mau tau. Whamai atu aile tātou proclame lei mo oe. Nei lava proclame lo te pena ina e pasta solia lo longa I o sua. Batu whamano mar whaptai I lana au auna te pena ino nei proclame upo le ola sulu I o tātou vai o le mamalama I o tātou wala. Ma lo whaptai solia te pena ino nei proclame le vai aso. Le mahasina o le tau sanga. Amnia le ri, ngā nue me patua le kanisia. Le tua wania nganga mo ia malona ma lo. Tō whai mai por tātou por kamera lei mo oe. Pea tātou ria le aso atai au. I le alofa maleanga leo lo tātou atua. O mana o mie oe po se sia lo a inga se fesoasoani tau fe malanga inga mo New Zealand. I mata au pue pei o le vaita mai no whanau po ngā luenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services. E iaila na laisene, ma ua silia ma le se fulu lima tau sanga o lana tau tua. E toa tele tangata o fesoasoani iai Ken, I mata upu tau fe malanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le tribunal, ma apili le minister. Tanga iane le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu. Lua ono lua, tolu lua lima tolu. Po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. Oceania Career Academy, Sauni! Kako oi, kaule kaua! He whai ana whai! Wāste no mga I maguia! A whaia sa ili se la asanga whau moe, a waloe te no whai. O le OCA e au tauina ai oe I mtata e sese. Maua visenga whau fale, vali fale, palasa, ma le soifua maloloina. O le nei awanoa e anga wa aitanga tano whamau masiti seni New Zealand o loo halala I au kilani. Le sitala nei loa I le OCA, I le go.oca.nz/apply, po le vili mai I le o varselau ono lua lua valu fitutasi. O varselau ono lua lua valu fitutasi. O fia maua sau ta vale po sau piki apu, ai tong I ta I vaiaso, lua vaiaso, pe ta I masina, o le sleek cars o le a maua ai le fisosoani. Ua ta pena le au whaingaruenga a le sleek cars, mo oe malo a inga. Aua e te popole I se mea I tasi. Te tala fitu aso, mai le sifulu I le tai au, angai le afo le ono le afiafi. Tele la alai au kilani I saute, vili mai loa, I le o lua tasi, tasi faa, fitu lua selau, po le o lua o, faa lima, tasi lima tasi. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. O le tawira tore mai, 10 minute o na tālo le tula, 10 nisi o tātou whasalong papis nisi, pio paponga maro le tātou, zino na minute, o na saini po le pule le o meka kās, le sunga ya tongsia pio wosen, pia mōlea manoa, tāle malua, ea ona mai lo ao batu lo lima tato tau mai ea ta donu fats mai po le plenga po mua po plenga ya pa sala fai se man Francis one tau te maputa se ipa po tai me la fiafi pa tal batu ya Yohane tau fai ma inga ma no lama pa tai tile Yohane son tu ata Mario pena sa etasi ya ma no le mai u tita mo sili ha pe po ya nita saulo ma no lama nga lue ea, le ngata leo o Eli Ray, ea, mana inga mano lava whaapatai, eo, o le happy, Eli Ray, mana inga whaapatai, ea, pena po ia ruta mana omi o ia roof namo, ea, lofa te latu, mano lava, maputamai, maputanga Swesi, ea, mano lava, kano whai uso, kalifa, o mai o numa paritua mano wharo, kalifa, ea, marpatua, ea, eta, komiti, ea, lo patu uso, mano lava ngā lue, ele ne po tai au malulu ia le o tato anga i mai ai
Patalo patu i le lātou le taima, lātou le ea, le lenga le matua, ia pe tau, pe nau niu le sa, ma nol malanga manuia, uso, whaatai le ua, taliu mai whanua, ui fo ina whea ngai, fo ina i o tātou ainga, ma le aopong sa, le ia mapana au lofo le li, o tātou tā pena, talantu le tūnga mau lo iai, oli mat Fiafia, mapu atu, situa fine, au mapana o le li, ea, saunia se nopo anga mau, mosi o tātou tua fine, papatai leo toi taliu mai na i o tātou ainga, Rainga matua, pe tau, pe lai po mana tau sia Silvia, Joanne, ia me soi sunga o ia malu a papa, ni o sa, ia, male paritu ia Mary Ann, mano fualo, pe voi sunga ia Percy, ia, male paritu ia le lua mano fualo, mala ia maputanga, ono toi taliu mai, ia, avel bi inga i le tua, bala i no fuanga, ia lau toi pe loa, lana pa salamo leo le li, lo fafo mo lo fane, leo tatoi, lumo no o leo ni popo ngā, tu mau bi inga le tua mano la ma chenen se nia pipen ya mano lo ma buta mai mana ainga I sini Australia se saria tu tong sia pe mo ane ya tarjon ho sa ban ban hinga no ko ka mai lo pa ai le se o mai pa ngar pa ala sa ai fe mai yo la lo ai mo wai ma lo Wain marbaenga maputi nga ben tio le baenga po I ole taiao ole astoki lua su lua me lua o lima Tulo Samoa o sau se o tatala tala Le leo na motu ole pawa e mala malama Pungai olo uingo a fa apea Atonu e fai malu I o se tasi I le nei o langa Tasi iwa malu lima e te upea I lo uanganga Amatanga o le pisinissimo se la asanga Male fale aeta o fie matai Manatu ile malosi langona ile vai Mapu maiti na ole olanga Samoa utele fatufu au setala Longa e tau mawhaie a tina e Nau ia maua selu manai A tali I le anga leonga Lea I se ono sai O mai tau sanga fea ngai pea mawhainga tā Nono fo I malono uta Wa pei I tau se pango tā Talafe a vea I solo molia I le tula kono Whai mai e tafi e se ita o whanue umi o sa o loto Pena paana tinati inga uta ole puiai E langona ole fefe a o Yesu na ia tai Tasi iwa malu iwa mapu ima o tau pau Ai amata le tanu finau ina ia mautu Maiti
tala Polo mai tau mawhai e atina e Nau nau ia maua selu manai Atali i leanga leanga Malea i se o sa Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa tolu a mo e tau tuaina o e ilango ngana fitu aso le vai aso. Se vau mani ale mapu tinga ben ina ua te ola marita to taimi iwa minute tale o le lua wina tu lona lua tato tala i pēna paponga le so ya leo pat smile pula le omega kasi pai se tala paponga mano le tato tunu e le sunga tong sia Pio Wilson patalo batu le ngang pa lo so vane o pa ia mo manu talo pa ya se to mia ye mananga la berfifi mananga pa tai pa talo pa toi la sunga le awa o taito ai yo le voto ta inel tato por kala milenia so ile por kala mil Fiafia Mai a walfa pong anga Samoa tu fia ni la langi tu tonu o Aotearoa pe po tonu tato la fonu Samoa ya pa malo fa pa malo le umsai yo a tonu fo i pere po fe tia ya tonu wa le meanga le pa mau yo pa mo tenga le u pa mai ia yo ya ole la ngona de tasi la nge mas o pomoria ya o me sili na wa ya pe po sa so ale ka o ba ko lo faanga ya la ke le lo fora le wo la ye a fe mai sa uso ya tong si mo moria ki e o lo fanga o le mpango ku dung ale mo mau mai nge kasiano sange e o le mpango lunga singa uso ya e ile mana tua le talo ya ma no sai fo munia la fianga le pole tong sia mo le tau tua fo ma lo ta to no ya la foto yo a au ma pon fa pon ma lo sia ta to no ma le nganga pa no lo ya le nganga na bala fa fitai la mo bi inga na me fa ya te ya a taito yo o ia la mo fisi ese o ia le na po ina ni la langi o le tato ai ni la langi la to via yo tu le la langi wa tu me wa tu me le me fa le a taito le sa unanga tong sia na tala to ia o la na pitfilinga o la man bia ina ia mo na ainga ya mo le nganga pa tai le mitula le taiao ila sunga la o taito mo lo manto no fa pe to le pulenga le Radio Samoa po le siftonga Samoa le ta filima i tolu amo la fa fong anga Samoa po fe la tu fa ni ke lope we au mawai me sai li malo i tonu Aotearoa tonu ta to lau fanu o Samoa ia le nganga la martia nganga pa tai pa ta lo fa tuai alo ia mo walunga so ta tu tu era tu le fa sa longa fa business ta to falta vale o make cars ia la le po se lilo Samoa e la fa fong anga fo ia so mo fe ta to sa longa fa business yo ese le matautia foi ese foi le ma eu foi le ese foi le tautua le tani falta vale lo me cans na fo la si pia to piate ma to Samoa tel falta vale fo ma fa inga tautua ia ngawa tali to ina foi tanto fa sa la mo fa business e mana tua italia socialization e o la ele ese la scene ai le kusi fo la e belle le passport e mai ia e ma fai le tal sanga mo ese ta vale patuanga ni tongsia pa ia maulunga so ta to slu ma aile insual ta vale ia maintaining insual ta vale awala mane i on sai fo ia ni si o ai fo io me ai tu langa pa pena ia ta alu ai ta la yo ke tu ma pele le yo lo suafa e ai fo inisi ai ta la tu ni fara bla tu mai ia na pa tu sa ta sana si sia finance po pela ma ia na pa ngo fi la ba na fa ila ta sanga ia la lu ta tu ta vale ma to mai ta tu loli to yo Diners ni San Atlas so da to ta pa uma pa uma te yo no pa ta po cap no 5 cap o mai ta tu events o ta tu family events o kele ta tu family events tem nei wo e lu spulu no fo o ta tu family events o to no ta tu lo fa pe foi ta tu commercial events kele foi ta tu events o mai on wa ma eu foi le que eu tinha foi ta tu events i tu langa matango fie tu sai mal nei vai tau tato o mai tato piki apu ia na ula usilatia o lo numero ta filama tato falta vale falta numero ta vale le for rangers ona le lei o tau sanga o ta vale le lei fo o mai o le ta vale a le tau fo i tutunga i ale tau o koni ni le tupe mo mai finance nisi tu langa na to tele piki apu pela pipiringa ta su mai mantala mai au ia tinane fo tato SUV la po mo ai no tu tele e fitu no fo
o foi esuni fiololo ia tabale lai tu mo tupulanga po ito a mai nga wenga pa mai nga ia po ia onga amata nga wenga no mala mo tong penga sumunai ia o kele tono na to hypercast mo ni pisnisi le upa ia pa pe tabale el kise ta pa pe ti pa tauso tabale tele tabale pela pipilinga ta sumai matala mai au ole lava fa nga solo e tu maula ba to tolu te sanga yo o tolu te sanga le failo te e Samoa yo o tolu te sanga le ilo ai ia ele anga baleina e tongi sia le mamalu le tu pa pe pa monpa pa mai an fa tolu sa ma to te mai ala ta bale so sina la ta bale e a to tolu te sanga ele si tongi yo e la fo ele won the fitness ele si tongi le stalaino la ta bale pe meli ile se tongi e manatua e na papitoli nei pasala lauma pa pisinisi o tanto refer fee e na lau si fee e ape lima sa lau tala to se ta vale e dua fele refer fee o tanto piki up manatua tupe nei ele se tupe to tongi oe te fa pupo no ta vale le ai ele se cashback le tupe le tu so se e ta e manto de refer fee ai o te fa inoina ole a ele this is a piece of token to thank you but tai ai oe lo ti mai mato tua eu fenga na la fel dato portaval e nisi tulanga tipi mamma mai Samoa ya wala si le por memo weton si su mai tala mai au ele lu se lau que me distrai e papa to tempo manu ka uta we nisi du se lau que me distrai pa foi na mal mai tato le nai ta fa so ele oiva lua fitu lima balu ta silua oiva lua fitu le balu ta silua ala te foni fe bea i olu tasi papitu ono lima fatasi olu tasi papitu ono lima fatasi ai sumai ai de mo mai nei ia na besili la ia te mai tai ya roof fumono roof on tumono o manga dua ngai tu tono tato lotoa nisi fa mongo polisi met ki mamla mai ya sumai pa se tatala Samoa amol terminei e mania fa so sanga Samoa família le tua eu fai va lima taito ia fa mania foi de tua ia ti oe le uso tu longa lavo pa ia sa na papel fa tu no foalo ia amol terminei taito pato papa se foi tu le uso taito ia apena po ia le uso mo pa tua no foalo tau tu po mo tato tunu mo mi po ngare ngo to nia so tung sia pa so i po ia so tu mai manbia tai so i po so nga ia tong sia pio Wilson na wa tau tu mai pe o ia po le omega gas ia man lama me uma lo tal no le o iva lo fitu lima balu ta silua o iva lo fitu lima balu ta silua por o lo tasi pa fitu ono lima pa tasi o lo tasi pa fitu ono lima pa tasi lo salao Cavendish Drive Manukau City mo le lama le tau tu ale o meka kas lo minute ta le tu la sulua to pa ponga mano le tonu i tato tala pe on pa ponga le so John Pasi lo sunga le pai pe au John Pasi ha tai le mau atu na wa asis tau so ya te tia o le mpan ku lo pa mo lo mai rata lo sunga pe ngainga John Pasi mai rata man po alo Maria le sina tama e pa tai ma puto mai mana ainga sini sunga ya pida en Nico mai West Auckland io i nai ranui ea pe po so ya Leo Silve Leo mana ainga fa tai ma puto mai tau fai ula fa la ba au kam mai o kamakawa le o mai ngaro fam kulo salong mo upu ya pa tai lo fa tene atu sa mo le tunu pele wai ustau tu ala ona fa tawa le ase ngana o le tau tamani fa ma ngano le ona fa tawa pusia i ta so le fa fani o le pin ngano le o lo ta to tua ai manuia lava singo le ne yaso pa pe tai pa te tele lo to anga le pa mnia le tua la to dungo le la poi le ri se man Francisco ane to te maputa ya por ponga ya tanenga ya ponga mua ya to te maputa ya pa ia po se mo le fiafi so fo ia tai to taloto le au na so fo
again. Goodbye, goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. Goodbye, goodbye, my friend. I am going to leave you. I am going to leave you till the end. Maybe someday will we meet again. Goodbye, goodbye, my friend. Dear brothers and sisters, Usi mai alau whaafafonga. Telefon mai Samoa ia sa taitasi. Wa au mai mo oe ona o le langolango mai a le talofa voucher. O te whatalo whelo tātu o tunu o i nei fo i sa fau o le whaatawhiti o le ngāruanga o tala mai Samoa. E tolu masina wa tu atu nei e le whaamsinonga o whanua maswafa. I ainga e fast food fitu o le fioanga o le visale i moa. E tā pena masolo muri e se aima ele o le nu o whenga o lo no nofo. Ma wha mautu wai le teimi nei. O le aia inga lea na umai le wha ai unga o le suenga mua mua. O le whinaunga e le vāo nisi o matai o ainga o le visale i moa. Ma li ima whai pule o whenga e le tausanga le te nei lua o lua wha. Lea na wha atonu ina ai e lea wha ai unga. Le fua ina loa tua oio ele o whenga. E tūsama le wha ai unga le wha msinonga o whanua masuafa. Na fufonga ina le masina o me. O le tausanga e awhi iwi se lau no tolu. O lea wha ai unga na tāru sanga nisi o matai o le nu o le vina a wai lea su e suenga. E toi ilo pe apili. Pei taina te ena male taria i se unga le wha msinonga o tāru sanga ia te sema. O le tausanga lava lea e awhi iwi se lau no tolu. O le toi tāru sanga ino se isi iro i longa i tū tāru sanga e tolu. E au fia ile i tū alima whai pure o le visale i moa. Na fofonga ina lea soluru o mawae. Pei tai wa wha alia ile i unga le wha msinonga toi iro le wha msinonga o whanua masuafa. Lea na fofonga ina lea sfroide na tenei. Wa tautua upenga tāru sanga. Ona ua mausari wha ai unga le wha msinonga o suenga mua mua. Ma le wha msinonga o tāru sanga apiri e wha sino lava lea. I le whinaunga i ele o loo no fuia, e nisi o ainga o le vi. Wa whairoi le whai unga tustusia le fionga i le sui pelestene, le fionga afa masanga Michael Sonalole, e tolu i tūna tāru sanga e au fia i le i tua li ma whai pure o le vi sale i moa, na o lātou tuua le potu wha masino e le i āwai, i le fufonga ino le tāru sanga, le ana au tū i se whaatananga e toi iro ai whai unga, ua mai a po le leave to appeal. Na mafua ona le a wai ei tu. Ono le talia o le tusi e le tuari ma whai pure o le visale i moa na ave le pelestene. Sa talo sanga i e te tau ona iai le pelestene, le sui pelestene, ma pelestene lango e toa lua, i le ilo ino o lātu talo sanga. O le isi mafua anga sa le talia le sui pelestene, le finangalo le tasio i tu talo sanga i na ia whaase ese, ona e whapeo le sui pelestene, na whaia le wha msinonga na wha mautu wai unga ua maea, ma polo ina i loa le fua ina o tua oio ele o whenga. Pei tai o le whinaunga lea na wha alia le sui pelestene, e le i a wai o ia le laulau, na sue ina urua i tāru sanga na mafu ai wha ai unga, lea ua maea o na wha taoto. Wa na o le tu te e tasi, ma le tu tāru sanga e tasi na a wai reiro i longa, lea ua au mai ai le wha ai unga ua te ena, le to ilo ino whaai unga wa taoto ma ua mausali. O le tolu masina wa tu nei e te pena e sei ai ngai fast food fitu. O le fioanga o le visale i moa. Na amata whaita o mai so se furuono. Le asa froide ua mawaina la wai le whaai unga le whaam sinonga o talo sanga to ilo. O le masina o kuso e mai ai le tolu masina. O le ngātu tonu le nei vai aso na mamoli atuai le no whanga au tuu. O le vanga wha ubufai o le wha tua i le atua Samoa o tasi. Le sui te uwa mo le tofi wha oriori o le itu malo wha palota, o vai maunga lua, ma o se tamali i le tau vai le fua,
A le vaenga wha upu whai o le tautua Samoa, i le palo ta tele o le tausanga lua o lua tasi. Pei tai o lea ua ave le langolango, a le fionga tama le tā Tai Mang Jensen, i le wha tua i le atua Samoa o tasi. O le tū malo palota leo lo tūla i nei le tofi whaipure o le palemene, le tō whale na tai Victor wha fo i tama pua, o lo langolongo ina le vanga wha upu whai, e pui pui a ia te tau tangata. O se tamali ina urua i pale le tofi o lea i tū malo, i le palo ta tere o le tausanga e lua afes fulma le tasi. O le sui wha ori o vai maunga lua, e peo na mamori atu i le wha tua i le atua Samoa o tasi. O se tamali i o lo avea nei ma te fono, o le komiti whaatonu o le wharetupe o ati na ele malo po le Samoa Development Bank. A e sanga lue ma tautua, i nisi o unanga tau wharetupe lo tātu utinu, e peo le ANZ Bank ma le Samoa Commercial Bank. O ia foi o satasi o whaia onga, i le mata upo le suetusi ma le tamau ainga le Accounting and Economics i le Universitea o Samoa, wha perkolisi mawalunga a malua fau. Sanga lue fo i le fionga tama le tā, i le mtanga luenga o tupe le malo i ni tausanga ua mawai. O le sunga ia pele nato o se whaife au na whaatonuina le whaamsinonga, e awai por kalame whau fautua, a le whalaptonga le tō manga mo e pupua ngātia wana whaailoa, le tāu o tele ia te o lea por kalame, wa fesosoani malosi aiso na vai vainga na mafuai, o na tūlai i le whaamsinonga. I le ripoti le upenga wa aia le tō manga o lo whaailoa i e pele nato, o lona whaatasi atu le por kalame, wala ngona ilo na loto mawalalo, a wā ua whaasoa ne ai nisi o whaife au o lo whaia lea o onga whau fautua, mō tangata uo i le whaamsinonga, ona o soli tūla fono e mafua mai i le ita. E varu wā yaso le por kalame na awai pasta Belnato, ma ua malamala mai fo i le tāua o ona ai a te tau, na te mawai lea o onga e fesoa swani i le vai o le tangata. O le whea au o mamori mai e le whaife au, e iei teimi e vai ma sasi ai le whaife au, ai mai se te tonu le ainga. Ai o se wha mniangaro na awai ma wha fafonga, wha pia fo ina wha soa manisi o whaife au, o lo whaia le por kalame. O le pui le leo ai a te tau tangata soi fua uma, o le sini leo lea o onga sa whau fautua i le sunga i a pere nato, manisi o tangata na awai re ngā ruenga whau fautua, a le tō manga ona o sori tūla fono na mafuai, ona o atu i ruma o le whaamsinonga. O le whaatuina ai o le o unanga fau le malo e te pena ina o loa SS mai Samoa, mo le whaatuina atu i maketi fafo, ai mai se lava i o loa tau whaatoanga. Ua nga i nei mtanga luenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva, e awa o ina le leitanga tau au unanga SS, o lo aveina o loa i fafo po exporters. O le tasi o vaenga tau o lea tāpenanga, o le anga i atu le mtanga luenga e fausia, se whale fau, i le no fuanga i a tere lo te penai o loa tau whaatoanga e pe o le talo. Wa whailo ai le mtanga luenga ua tere lu i tau ma suinga le nei vai tau, e pe o suinga maa le ale o le tau wa fia ai whaatoanga, ma ua whaatupula i ai ma wha ma i SS ma iniseti wha la fua, o ma fua i fo na si lunga mai a inga tau whaatua inga, o loa i le vao tino. O le porkalame te wa o onga na utu lea o ino tangata i au nanga ave o loa i fafo, na whaero ai le minister mtanga luenga o whaatoanga ma whai ngā whaiva. O le anga i atu e whaatino, le whaatuino le whale tapena o loa fau po se pack house i a tele, o le whaaboe moe i a le lei masao nga le mu o loa ave i fafo, ai maise, i a muri ta i a ia i a inga o whaatua inga whaavao malo. O tala i o le nei aso, soifu. Ta lofa lava.